remain the nation's uncle of Bishop Lumba. Kingsley Kwaku Boakye is the name that my mother or my parents gave to me. It do from Kingsley Kwaku Boakye. Unye mistake. Nanso we are saying no man nyina say ye wo fanie. Ne say ntino the nation's uncle of Bishop Lumba. We are seeing nyina da omo wo fa ne me. Nti Ghana fo mo mpeme kora me ko Iraq sisi e bejimatum. Me ko duru gangster fo kurumu ha omo nim so mo fa aba me ko America of aba. Nti no sana nkomonete ya transe ne ya transe ya bepem ko yanim se de munim se ye ne daade mamo no yanimu a na ye ba bepem na ye de akọ omo mo yin saram se de ye na aba ye ko ana ye ko nso wo sisiri prisie wo bi sisu asisi ni bi yo sasabo nsam kura ne bawu enti abrabom no memo obi nwuro ka mfamfo abati mesi ade ye wo de ane yanim se ye no kore yanim se wa na odua ye osika wom wo chefa wom no memo obi mfa hunu anyim firi wo nsam na duro bia no wesene no kore gina brane ne kan no kore chie nipa you are good to go, that's it. Eno kore ya nye nipa nya no be favor mo enti obi ante wasema kan ya say doesn't mean say nya no kore na wo ka na mum ono ne koti a ne de wonte wase na mum oda one day sum ye be ka chance asem no an ebu aye no ndu gas wo hini di asem a obi an ekofia na neje there be because ono na nan ka esisi obi age no hini de no kore ato ba bi eda ndu o hebra wa bere na wa bragu ndu wo hini no mpe wasem one day ni sum ye be ka chance ba papa ni nim nyanso nkomonde odi ni pepepepepe no woni wonzo hunu ye sa na asem ne tie ye kwakwa ya nim yaba okwamsi ya wa Kevin ya ata so odi atrantwe ani wo ba adwuma pa sanso na azuka mpabo akase ne stories ni nyina azuka na ye ne stories no ya azuka ketesi ba ya azuka azuka na ye sanso so na odiska cash odiska so boye chi dom na no no mistake me kan ya na odi atoso de no an ye be hwe na nim so be ne sana bibia akotote ede amaye ti MC ya ona ye set idina nam de abele one no ye ku akoyanim producer se bo machi dom ne nkwanta bisa Isaac o se nyina nkwanta so ntwe homani nanso abrabum ye de na fa na obegina sana kokose ti frecha nso so ehye liar ono so bu ase niam nyina be ku ede akonanim ene nkwanta bisa bo ahye white bisa nse di ntino ohye fufu a aso odi ofosuo na oteda minim so ofosuo hye mojere enti ofosuo beduru pememe na chirechiri matwa no hu picture nyina ato eto bi omudi nkomo hye me no omona no pa ombeye ni sei ye ba ne ye ko ye hono mote ntia no mo se se omo anso na de nsem ni nyina aba ni madanse ni no omo no ni picture da ho nti ofosuo bo be chira de kuru ndi a odi ni na awoteda no na edu obi na awoteda hye fufu a obe chiche ni nyina ase na afi ye hono ni enti picture da ho odi ya monkaye no manka se ofanye wo hye up and down ya pam ne kon ni mu odu sa na botto na ni mu ne da so mienu e na ode ka asem wi di picture nda ho na mepa free china community se be dis ankomo we na afi ya kon de akoye nim ejam no ya Asem Mpe Nipa panyini enya aba ene futu se me wo so ye bi different kra mesero ni di se ka kire obi no nka nche obi se ofane na pamfo atena se na afi mu magie futu se mfa nkobobra onsu betima fra kire wadwen mrepa mu no ene futu ne de ban eno nso ye bibi kura ya kwohwe a ye de bremo ejam no wa ha be mana kwa aba na yakobo ayasabia papa hu de huru di akire mu sebe ya yale mai mpo na ba obehunu ba bia sese wokro ifiri wope ye de wafutu se no bebro kwaku bibi aboko de kwaku bibi aboko so ho ye ewrade ayade bro nya no na eba na maame bi na busa am se na ho ye oba ne nkura na nam se be mba bia ho de na oyire na o ma ho de in terms of bibinti any asa agro na aburo so awayare wa kire hospital papa no yi scan ato within 3 days bo so masa wona tikwa bezi fie ne ho ato no ndinti ana mbusa sa be mebu ho a odi scan ba kware confirm ani bada ho enkwasi ampafo na mpampa o so akasa pa okasa na mo wadwen abaso se dinam so mabu ne be no ese ye de hwe ye de sem baba ku ya na mama ebusa so ire no ma wo ye na ma wadwen abaso wo ye badwen wo ye fast de ba wadwen abaso because mo bia wa hwa ama ne ba de ewu oji na ni ne o zango fo so mo ahomti wa chi bi ba de ne na nyam e wo wa wo ba wonni ho da atwo mo ne ye de be replace you
no ya ro se memfa no ne chop money nya wasem wago se e ma bia ye di magro ankomo so no me wo mienu otoda azane ve otoda me na wo de twa obi mpo abowa wawoda no ma mienu e na ye den to palensu enso oboa emu no ma wo ye enti ayesa enti ba ma bi wo a se bempe be ka chense ne ba yale sa tam no nya choba apotori akese pa na megusu nya asem to ba ko hye be ma wo sympathy a oba horo ne nsa atro meka kofie na wo bedidi so enti nipa na ye nam wiase kwaku nyi nya na ye nipa wo ogusa de ngam ya aka say okuada for your best ho oh yeah masem ne yire sem de ye mfa ni agro akwa na me call baby ye nye de ba ye mfa ni agro kra na say call baby akwaje aware bi em say Saturday ya na ye keka bobo dia na je ennan na samba so na sister bit me nchen na me ka kwaku fo de sister na bere me mu kwaku fo na msa dai se ni kunu de kwaku na emu no ma nko ye wo fie se kwaku wiem no kwa wo ma na no na am gase ye de sa anka kwa na no be ko asa apart from that you sympathy na okuada nye yen yawo o ba ya yi ma eka so ye ma no me ma be pe wo mu ntie no mo mu tirim ye wo mu de sa na me ma so ma pe wo na o se edi ankasa kwaku no so wo girlfriend bi anasa wo yere kura frɛ kwaku ahun sa na ede obu mfu kwaku ma wi aduane no kwaku yira frɛ me ama me bande frɛ nti kwaku ndi ana de ana me ko sa me de so kwaku tin ase this yes yeah o kwaku depend on am so na aka ndu ja kwaku ndi ana ede man de fra na ede e ko ba se kwa me kwabra no ne ade da ya na kamanzo so mo dodo ho kobi so ye anza kwaku ya ne efre owura ku no o ti se efre owura ku bi o yuki adaba owura kwaku so ta frɛ nana ye ta de hene ye ta de hene sana na kwaku di onye ni patro ye no ti kwaku fo de ye di no ye no so ye aduma wodi ana ye so nkro fo na do so ye frɛ kwaku bonsam ene wiase so wana ma wiase ye de bonsam ya dia twadre de kwaku fo ya bonsam tai anyam na me de twato ete ano na ma ye pere no ene bonsam ti bi provoke ase mokora no minya bibi amfa mo monko yesi na wo so wonyi di boni aja mo ya fari gira be fa ku fo dia wo do da ne to ha ya da ne ya mu da to ya da ne ya da na wo ke asante yenta je fita wo no ma bi ho obi ka se odi obi na wo tweda kwa be so nye fita ana reason no so se so obi ka if she fita top and down no wo se odi obi na wo tweda ye hwem de ntia wa she fita odidi na wo tweda ada se nipa na nyini pa ana se ye wo de se odua bia ma asem bia obi na abam wani age enti asante fita na obebi efa panifo ya no na o ma fun kakra o ka bibia se angografo producers no enti echese aye first o chirem de ntia enne wo se wo di ofo so na ya na wa ni amakwa na wa chechi na wa she fita enti asante de na ye kan na wo tweda ejina ma no ma menu aida so obi na ewu ni edi na obi na sebe wawu ni edi na wo tweda eni edi na wo tweda ne kan na wo tweda me edi ni na wo tweda ana se bia wo bo obi dua ama dua bo na nya nipa na ma bam ana wa ye obi bibia ma nipa na koto esan mu ama wa ye udrum come true okay eti abasa na wo bo se odi na wo tweda wo ye twice sa sentiment wo bo obi dua ma ni wu a na se wo kota ba bi na wusu na wo musu na wusu bia nsuo ni esan nyam na se na wo kota kan mu oduba engwanda wuza kan mu oduba nsuo ni san nyam enu nti na sante se wo bo bi dua ma ni wu a yesi dade no jiwani bi akoko bi kwa no akoto because na nanoma ye wadwuma ma akoma so ade am na mo ko wadwo sa manfo osu na do se ko da jon o mu osu na osu bia nsuo ni beku akun asefo nyina chese wo ne wasoma ni soro ene wayi mase atwede eti wo maku ama ode a wo san akosu na se me mai ni baboni ni eti na wo tweda na wo so wo di ofo ya asem kase ba ese ehwem because ade ehu pa yencha me maame mambi o Ophelia Junction ko feyase ene Ophelia Junction temo maame bebia obi amecha na sida worship center so ene se ne tebia no ubehu mo ba be kagya gum ye pon wanya asem ketwa na prophet Joseph Mensa Bible no kwafo omo so ye chia omo ana pram so hene nana wona wo yire ne nkonwa tra me chia obi bia
obia wotie ye bia no me chia wo mu the sheshe man na ya start oso ya chia wo kedu de ntia na kedu na ya chia no na brabo amfa nto chacha wa bre kwaku ansa na nsu adwuma hu na o me hero no enye so easy o kedu se na no asama na wo kan se nye kedu ye nani ha wadwuma ho ene se be ke be den wa kofikesi ma kwacha opem so even ene omo no mo ya adwuma nyina afre no ma diskedi enso no mo su na the same kedu e bia obi amechia kwaku yenko anim nene ensem gwa paso ya kabinko go so ma hema obi mo na betri se ne wofa me ti ha na me shira no na afi me shira go so ma hena onya ne ba bi ko ne ho kan ni ne ma no me shira o mo kose afi go so kuro ni nyina da obi a wuti mani mre nchi asronko enkoma emembe di akofo so nyina mechia mini akofo na go so kwa nkura ni omuni pa go so de go so de go so omuni ko de ya na ye kan nya ne se ba bia wo hena wo te so aya wo ta boni din no se ba bia e so hene no o pasa se bi ma na wo tra ne nchen kwa kunye so yizo ye mo bi din kwa e wo kwa bi so ye ntran ka se ye srade ne mum ansana bobo nipa bi din no enye so yizo because enye obi a na ni no wonse din anka sa aba brabo ma adititiri pa wo ya se obeton wudini ansana wo frati as far as so o minim na nabi oso mo no me pesa daachi bia no wo obetra masa so ma okay e wo kwa bi so nti okay o kan pesa daachi bia no obetra masa so na mini ho so na ni ho a ye nyina no daachi bia ye ya ni hwe bibia ya hu se the passment even the cage am grow be kire se sanity kwa asante ento badin kwa mi de bia me kasa asem obi a o ya asante ni bia unua ba ma bi ana wadafu bia to badin no sa nipa no so ye o se den kura na fo ni ti wa enye yize ye to badin kwa enye yize o odwene ho kwa eche nipa dos o wiase o wa busua na dos mo ma ye ne papa pen ni ade na wonko na watwu se me bayi me de neto enso ya nipa bi o mo velu nipa bi velu sa de ya ye rewo ye yenko yenim yenim ana ye ko yenim na ye ko yenim dia me kai o se 21st clinic no e ya sabia ba time pa sa 21st clinic ehwada braka no mu Sompa TV abro sen ya se a na 21st clinic wo asiatica ya de otu ase kura onya asumdue de ma wo kra me pato hospital no me ame bi woni me pato mu obi okumase oboase akra sunyan kranza tachiman sa me awe nyina obehia hospital no wo ho nia efe na akono wo ho ne se baby a wo na ye okurum na ebi ni ho no so omo hwe na wuntimi ma na ayade ne ye very severe but omo ma wa doctor fo mo ba de nuru behwew ma bibia akọ kama pa eno na ye ni kan ma obi akra kon do so ba 21st clinic na anu ya da mote afra se no ilobusem ba mu efiri ho kwa kopie South Africa nyina da aje se omgodi duma de ne monyam ni nkuranhye nkoso ba ye pa ye ba tra mo number ni fa na wa wutie radio so atimi afra mo na wakoho wosi na wutie wo Wofa Lumba no se bra ho unya bomidi ni grade o ma protocol pa but your number ni 0540 311 0540 0549 0549 Sompa de no aduru ho Sompa de no ababiem Sompa de ne tamaso Sompa de no obi ade ba Sompa de no gofo sandio Sompa de no gofo foro de morning anwane ba onzo fa de bra afi o ya yi ho afirim etimbacho try and participate na enema enko tote emfama so odo ho jimbia di nhira na bebre wa brabo enti try so odo ho behim December you en ye dwumadie no 24 December ya na ekoso enti o ya che me no kasem za ka 3 weeks pe ebeduru mpo 2 weeks pe mpo na ese ayeka enti mesere so betu anamo ese fata na ado ho abagim na yakon ede akoyenim achede be na wode ba emo anwati tomatoes sardine me pacho ni nyina yeje milk no yebeje mpaboa ntade no yede be mamami akunafo ni nyankan na omahye ntoma no eno ne yechema akunafo no ne nyankan age ntade no ne mpaboa no edi pacho fabra ya fani ho te na twedi ambo ahweso ahira nya wo mane de no ma reject bi to ate okwaso mbepam eni efe mbepam da bi ye kaso bi ye janka ye ntwiti ni sa me de me chade a me che ne ebeka me ebe wi ame ne mahunu se bi maye bibi onso yesa na awrade nhira amo na abetimato ayeje
ebi announce o mpese obeso ammo atwa ha kwan we ni sika fam o send million baako million wo ha na sese ye koye ni mu ano no edi abeba ye President Foster anatela one media number ni 0598 559 802 0598 559 802 tela one media President Foster na sika na betum kodum na awrade nhira atena wo so Liberty Conference or my hene yawadubu ache Liberty Conference or my hene yawadubu ache Liberty Conference or my hene yawadubu ache awrade apeja ne nsa wie yebre nyame nipa no etene ne nsa nsa nkyene nko a said ye nkofo di adance ye pa afede nkofo grase papa ye ne church na Sunday bia ye mre na 3 months de wo chere do wasem ntombo nyame kasa ansa no maye to de ye moye mpa bossa a chese ebeduru esia na nkofo ohwididwa mu pa ne se ndo wase yenyi wat sutire afena duro ndi ozo de wafe achede ye hemvri bufita mu na de wo ha nyina ne ha wo ene ne apese awrade nyama aso hye envri bufita mu na wo de ba na o ba for de na de ha wo tutwedi ampo anim no na o pagya ne nsa mu asenkunimdifo me name o man hene yadubu ache na eka na ebu ache na akura nhira different no wasa afa nyame enti papa wa ye nhira ba koi o tene na basa na afia nyomtofo na eba no emiame wo fase kejasi de okwaso wo fa obekama se mache wo yada me se kejasi kobi amache se ubo se dan ne gospel na wo maso a na manfo nyina agitwi na asa no ne chesana ne ema ekotote pa sa anso na ankrato papa we ne no ya na eye me de pa se obonyum na de sa mfante no kakra ne sa na ankrato twini nya sa no a oh uradi nyangopo ya na me kra me papa ne nyum tu awose one so beba sa anso na ministers akukudamo a omoka ho no omonyina anso beba minister set Frimpong and other name no distance is many nyini ba uchese wo mo be boy duma pa entufa ahujim 20th na dwumadie ne hyehyɛ so na esa niema ekoto tedi ama ye nyina ye huratrana na Apostle Dr. Emegashi wase se wo yare na wo gin habam duro di abra wase menkanto ze wo yare no efiefo na kotoma abaifo adamoni ahombone Napoleon spirit, Jezebel spirit, ene di wachi sasambi, ene di wachi frifie, ene chenzi wa brabwa. Wasi ano ne man ye spiritual person no. Mani wano wepa habanya sa ni chiri di aka no masan. Na fo pa habanya sa yade no mde atoso no anya asumdie. Eye Dr. Apostle Amagashi. Na me ureti AC HIV. Na chese azante radio yakona nimba. Ne senti no ne first yade yale etoso a WhatsApp ne etoso mienza HIV ndimse tumidike na Dr. Apostle Amagashi kekan habambum na niema enkonko nanim emfama sofo bra koso ya kurase doctor wo nurse no obi ba obi wo ho wose yes doctor akami otweme woni so badwuma papa wose fibroid na eteto awo ho ayede ama mpacho ebra mfa bibidro nkan na niema nane wo ma so kotodwemu hwe sisitimi ye oya pa wose mengantroze tumidika oni wa hwe sofo a wote ahaban a ozo hu se awrade abie nani ana wote haban kasa kwaji ayarehwe abi ya ngotote so fura ku number ni 0248 672 71 0248 67 22 71 and 0244 47 0068 67 right na fe okun akwani mpa the luckiest limited for me new asutire we no wostekia edinshiraba one day pe oto wan afro ye dey show nsem na 500 minutes 300 minutes 400 minutes depa option 1 factor take it man option 2 tomu ofofro na mon stick bisa obedale star 712 hash na wabone awo bo aka ho na afi wo kokko wanim ba obi nim jonkukura ade bejesu ndi no trai bie na bia na trai yi na onzozo watu adu de ketu akwaje kese na afi abarabo no wo kokko wanim ano no vinji se opese picture na ne yefe se wanim abiribiri se meti he ya otwa picture ye hunu ne sa bozo be shepu afi obonze he said ya hane pako yi ni aso atwetwe ba ani mu chese wa be hu ze no vinjis no sebe o video no mo ye ne kama enti abedin 2 hour engagement biara mpacho fro mo birthday biara fro mo
party a woto surprise o maame afia hie party abeso ye ntwama no ye kama ntwitwa pictures kama me patwa ye sa na tie on number 0574 715778 0574715778 ofre na ojo so asobites ye didi bronya asobites ye didi bronya bia ba bia bi nsimu nkofo ne bombeko asobites ne wonfaso die bebre osi mia ketewa bibra okodidi wonu mbetoso bedidi kama wose anase moye yiye bi no oje sachets ni bi na hwehwe obotom sa ufa mfichire wa no amia apepe wa no obi anwu se onom sa afeni a ofele na wo so ka no kora kire no no ubetumi nya avem de aka asobites nko a ene de sa apo we nam won number ne 0204 213185 0204 213185 na ye ko akoye nimpa Lawson beverages Papa Lawson no Lawson beverages Papa Lawson no one na dia katadua baso no Papa Lawson se fa number ne on dia agentre ha hefa na wo pebia wunya wura ba bia bi wo wo sibro nya muntunwo because on suluman obego akọ jojo ne ho ne ho kani na mo amefrefre wo da abra bi ni ho etimun samre wa ye mo magigi nkoguo na mo fa ntwe bro nya no an yadidie 0248 619 999 0248619999 bia no ane crop bia no ane crop Sompa FM usika hwie ntumi mfa maje usika ne ma onom da bia Kevin enom na de usika wate asim a wo muru yembo na atwe da awere na abeboro bia no ane crop eno no obi age atomu aponto nhyiamudie bia kwa first ensa obedikan no wo ye crop opedi Asem Mpe crop na se mo komonim ko a na azuka kura de club aboso da bi opai bi anza na ade ache nti club no de obia no an obia no mbronyan hu betima ye den to de esi wo abom kokwache mu nkasa manka ye woda 300 crate na de esi wo na why free papa kese no asebeta frache nipa ba wo pa no wo de mu hia 500 600 crates na aboamo a enye sa beduru won beka so fakan tobisi wo na niam anko nanim pa emfama ye wasisiri prisie wo bisisu asisini bio sasa bonsam kura ne bawu e wa brabo no aya hwe o maami o uma bia kan asem bia chem na mra ho pa aya hwe o maami o na said you would treat you maami sa na o ma be treat you especially here me no so maami ti ase afiduru aya ase adaje kakra wona ho wate obi nya sika ma ne mpna ba wodada ne maami no wajiska o free so aye smart oba tan de wa ba wi ase wadi 25 years wadi 30 years o 40 years teso maami kwa aburo kire ndi teso maami wo fie kokofuo bi wo ho ndi no abrante ne timi kopempna etueska na afiduru kru asada da ne maami hu mfa medan kakura ne asane na ne kra ni age kogo asem bi asinam se me de ba me ache wo ma bi frɛ me ne o frɛ no se ne maami aka ba bi ane maami be wu ne ya wasem o kan ho asem ti so fa metim de adi nkomo atufo anka mepe kogo asem me bra akotena abrochire eya me maami mfifire ne mpai bo pa na de me bra akoye me bra akoye wakwa ware wa abru Ghana atimi aye nkrata abefo oba na waware no no oba ne wo mamienu watimi asa abefo oba ne mamienu no eye me amiyenu abai wantima amefa me maami o ma ne koye wantima amefa no akwasha abrochire 12 good years wabaga na mako 5 na obaga na bia ayone na yire na areni se bro nya de obekwa kodi na senchen it is obedru nkran a no wa send ska ba kura za berwa ma bo memo do ne ma na bro meni madwuma bi mi a me container bi bana me pese me hwe na me ye ho adwuma nti bozo asani ska de obesend ni bi kama kwaku no de me container na wo na senchen na eyinja so ne de wo hu ne baba asa hu na se be ma ba maami owo be ma me na di ye ne de maami hunu ne ba mpo no hu na se no mato mrada sa na omta maso no omko kwagu ase 5 ni mu oba fie 2 times o yade
na wa ma na se ma ba me ma me nchen me ne da oba tan Saturday ko na wura chechire obedu ye obobo na ma ne ye ya ma mesa ko nze ne ma nyina ye ja no se ne ame kem se okura wo behunu bebere na ne case wo no ama ne ma miska na pabam yese ma me na yale wo bewuo no so wo be ma na ye na wa wo be ma na ye ka me mpe me ba ne hio ba o metna me nchen ne nkofo me chia me se me ba boga na ye dai aba ko kuma me ne de awu tina ye tu me ma fo se ye fu na wo no so di afi mu nyina wante ne ngana sabi mfie mienu bi mpa ya adwene kofie kakra kwaku efiri se yensew no mema enjoy chen ye maame no mini papa bi afidura enam enuane emo ode beko na so na ye de kan wom de beko no enya saa ne ma na ko ne maame fie because of free so kwaje ne munyam wo bo ba ten wo no ese adade dini sika nyina edi ni ko school enam so ama sabeta frache maame no ko entimensi fie ebi ko entima ma life bi ko antoka na mu da no mema da ye ni masa ye maame no afi betima du no asene 500 obi kra sene 3 million obi betima sene 1000 ofi so awie bo ko na ase ho no o spend 3000 obi to tomo ni anwane akoko kogu na ase ho no asa yem vrepo bekom 2000 ase oje edi ensi ni fom ofie oba maame ode ne ba wi ase eni se eni je ni bi ye pa ba ni nuanu mu nyina ntimi ni nya no one day say aba mama ho ntie nyina ye ni da kwagu eno na ya na ya buse ye say didachi ye nyini a ye made ye be ye okay ana say ye know dia we need to change our attitude na niam ntimi nkonko nanim wa ye panyina mi bie so amo atem komo na say wuramu ye na afutu o wa ye de be ma especially ye meme e ma de omo wale omo twe omo kunu nya ko omo fie o on twekura ye ko ma me ho ache afie de wa ya se de obo ne huna no wadi na chi ba wo be ma ne de obi ntu ofu nti bo so de ne hia du o ma me de me send ni ska me ma me de me ka so obi ye victim ba obetena kumasi 15 years ni so wo ko akura no ne ma me wo nya bi da bi o send ni ska de obe ye vima ko so oduru wa ne case wo jejina so di ne ma me kura hu no se akwasi de o ko anu aye ise ya onum su okura ampa na pa no wo mema ye mamma tane so aninye kakra na omo na wo yen abosome nkuna wo nye yize o nti ye firifia ye nkai fie e ma na yade e ma kofie o na mema se be ye be kofie kwagu ye mo mafutu akuya da se nso da nyame ama obi a abesi ye so na ene ye tifo ye beche na obi a wo fie bia wo teka mu ana wo fie a sebe wo TV ho nyanhia nkan se amfa nkoto ba bia sebe mpe edin komo ho drum bia nkomo bia wudie no na TV na doso ukuta remote a bia wo bebi ato no fasika baji sika wa na o manje aka cho se wo boa ntempa no afiri ho emom se wo chin TV ana ukuta remote now to BBC ani wagina ho because sade we akwakodi abai ebi wo obi afie ebi ni ofie kura wa hu bi pen ekoso ewo ye Ghana ha kwakuma menchia ya ni ya yiri dolapia okay ya yiri di ntia na ma mechia no mo no o US memna na fidie wonyi nto ba bia okay dolapia wo US ni kroni me amenwa toni na be man de wo ha a wo di ne dwuma papa bi ti dolapia one ne maame ene ne nuanom ene ne papa sa me o matwa ho ahia o mutie na me nua kofi ususu o Germany nsu etie Cynthia ene amodro mu nyina mo wo abrochire Ghana fo nso adika aka se yankopon nchira mu nyina mo tie maame amase wanso UK onso tie kwaku won asemu ya wodi aba no memma ntie ni yi okay na ye memma nkomo ne dumre bi nso oba wo pewa wade ye nso so tie bi okay de ye kan edumre bi abema dwumo ha eno nche se wo oba nso se o mo adwumo ha eya kwakwade bu aye pre ade gi ade nyansa bu ewo timu a on trase na pra ne faji ade because oba bi wo a ne motive nyina ne se wanya oba ma na wie be ma ne nko refie ono sa
to no so te because wanya no tina yie bank of obinya problem okay wanya no o chinsam no e ma bebre wo Ghana ha kwaku amu no mu kunum na ti ade amu kunum ye no nim pefe but e sogu na no nti no te wo me de bia me kan me se na bia na de wo Nyankopon bo ama de wachi kojai but unchiri ma na bia no man ntima fa wachi kojai nti susu aso no wo de wo ko na nam ma so te ne wo be kofie bim no e ma no ho ofe bo mo kwa wade na ye de wo ma besi wo treatment bia wo mo nana na wo ma me bi titi obi nti no wo so nko enya awade mo ani je da de bia no abafie nti saa de wei wo ye nipa na wo tie mi a chekere na the sisters ampa sister ni wo fe pa na de pa we be ma bi asabe o brofo no so da bi ebi wo anya be ma ni per se but no mi bi wo so a sabe na wo ma me chiti be ma bi ama na nkofie wa gina boso ama ma me ne de arehuo ma me bi wo wo be wu a o kanche ansa na wa kanani aguso se wo ye be ma na wo ma me eye saa de ni bi kire wo kwaku wo nhwe yi a wo be na o ho nto da wakutie itie ya wade bi ho okay atefo nte saa de oye pa yesi be ma bi atukwan yesi ne yire na abo na baso e ma ne mafie okay ma me ka saa se so ba no agimi 100 a be ma na agimi 300 okay because be ma no nim ne krom be bi afaka ne de aburu su 200 ne de aburu su 200 okay mi to ba bia no betima ka chem se mi nkomi krom untimi da is a wa apayo sa okay ti be ma bia na wutie me na wote wo se wo ma me te se be kroketuam ana wo de enka na kurase na me kase ya wo no sa damboto no no eno an ye tete wo na ne wakomeki wo krom wo ma me da so te sa dan ni abra wo mpe ho papai na wo jire abusuafo de wasi dan hyiren enomugum because of say e de kakra wo fi say enjoyment e wonya fi oba na woti no usuro oba no because ma me de wa babere wa nti wonya renfiri ni wo he ma me nka sam chew wo ye be ma na utesa ene si utrase ne bompa ne su say mama ma me de ahoche ne ohia akowuom ma ne nya wo ya kwagu ene tete ye ma me no mawo me ma me ko dwa so se me ko hwe me ma me no yare etimi ko dwa so se me ko me ko me mayi nyina ne se me ko hwe ni wie because already no bibia ya tuatua bibia dada so tia se ti me sika na ehye mboto ma mpese me yiman se me kwa na mayi amade ote ho no so tia ote ne ho me sister ba ko ote ne ho se wonje na bia me ko sa na me motive no madwen na me de ko ne kire me du ho ape satana mo fie ni ho me du ho ape na nurse ne ka kire doctor ne se mama abrasa wa ne bana bawo ne bana o ye adwuma wo FM station TV satana kwa na FM Fox FM waba no se ka kire se won twen me kwa na mama oxygen si so eti wontimi anya kwe enti me du ho ape na the doctor ne be ka kire se eno se waba no nam se ai so mama ese ye de ne come agency kwaku hwe se man prepare for emergency asem me nim se me ko hwe mama na doctor ne kache de pemmesa kwaku sata ma fe na ko gina obi so kache ne se ambulance so doctor ne kache me se ambulance wo ho na eno no ye wo pay wo na se utuaka kwaku me mama so da to mi oxygen ni free ne so ne ade no na ni take kakra na mbuza zante wo hu me no ye ne trisi ana na mpese me de nkomo hye na ma me kasa emma na me busa sam ante ye frɛ me sey wote na ni kakra bi no bo me di kakra bi kwa ku me bo mani ya mesu because na me ho bebia ma me bebia do na wadu akire ana asemo de bia me ka ana me nko am hyedam na me hu me ma me picture bodem si ya kwa ku ya na ye me ya se ese bibi ketua bi a me yeti a me ma me ketua bi no me hu ya se beba ni si ya kamanye eti de bia no ho na me kaka no me bia na ye me ya am no sense obi amfum ne ma me da wo obi afum ne ma me da wo no man ketenkete bi ho me ma me metimi dim se simbo se me ma me wani areho da na ma me de ko owu ebia no no ne personal yi bi adwenwen bi ba me ma me metimi dim se simbo obi a wote obi odi adase even me boss me nante yene e bra be ka se ma me ewu no o te o mra sa mo ne ma me
men kan to me ni bi so men ka say me obi but na me force so say be me na ni age na me catch doctor say wa kamate nya miem ni kure ni me tu mani na nso obi a me ma me nwa ba ko ma me say wa owo friends na me chance say no UK na me fa telephone friends we nwa ye say ma baba random ba ye say fa no cop emergency sata na emergency so na nipa ahwaye mpa nyina ni wo ubako nipa da form is reject to fa no private ani ade hwe sata am no me fra me ma me na ape no kwagu na ma me ne send me sika na me de ka de no no na me han ambulance na me de ne ko na me de ne ko no ni nyina me take me nyina na oxygen si ma me so na me de ne ko na me ye course because friends G PRO no ya madam fo PRO bebe obi amechia wo etimene ne kasa na so okọ aboase no adura nwan kwanta timi ntwen me pole won me duwa me nko ba bia me ntwen me dwan no obai na ma me da stretcher so no so twen me ko ho aba na makopempa empire ma ba bia ni G ena akọ ti bo ha no frame say enfa na bra ko no de ma omu dwan so chiti na ni ade kwagu edu time ye pam ni pasa afedi obi anko no me ko say no kwaku mi kutame maame nsa say sa ye temente because na mahumi maame situation san hwa na maame to no ahwa me meto no enti na me hu ani ai bia meye because that time no na se ewu wo ba bia ye timi ko nanim se nipa ka me ko bu nkotodwe pa ne chew se ko pe kakra man se ewu me so maame ni enna kakra ba na me hu ne meye timi jamma mo ko me ko nyan fat na me tini shuko ampa dwano pa me sister no ye nsu hye se o mode ko na me so mu nika na me ba kwagu o mo ko ekwansi ena sata me driver bia na me ni nwa ba ko friend Dauda no no twitter on na do be for mo ko ye me wo ha na me se me phone bell me kan si asem so kwagu me phone bell ya me fire na ye me nwa no Dauda do twika no ana so doctor say bless you Dauda mamen kasem me ye bema doctor say me mra me mama ewu anti ewu kan kre o so da bi ye ba na doctor say wo de me in front na umra kwagu wa can you imagine wo me fa car me drew me mama position asesa empa mama da so na so ti me drew apena me sister mo na ese su o mani ase ne adam sky na me call doctor am say doctor mpacho me ni no se wa ba asa ante se wa ba no da mu tada nra na mu free akoye no mu dru fiem se mu koye ni tam se o ma me gina no sa wa nya me de wo nam se okay doctor me da se because na me nim bibi sisi me so se nra me ko no me meto me ma me nam se no we o se hu samale no obo hu bebe odina koto kwagu me ko na da kitu ebu we di kan de maame akoto na me maame da ho na me kwagu yo maame o ko maame nchen eno maame emomun sire ya sema makopeja bane ya anje ho so amuame but yenye ne yebetime kakra bia yebetime no yenye ampa wuni bidie ko sere kire no fa kwense na awo no matan bia ni so ade o kofie na tiri mo den dodo betina kumase ya chew kofie wate atena nkran ya che kofie obi ti fie su sesi ono anim so obo obra no wone ne maame ani ne ye kozi se maame ne wuyi but o tem ska koye yi kese ena ya ka ne ya ono obenu ne ho asu ne wonim se be wie sa nko anye sa kwagu na ikusi me ka kosisi se obi a wo de wanya bie edi enti na ese watu kwan na wo ba wo te wase fi o ma me nka njo se nko wo yiri fi o o nka njo se nko wase ne mu mpanifo se ufu do so a o ye ni nyina ko pe 2 days pe kwagu na wo bie timesi fie atu kwan maami bra o ma bra anajo ahomache maami sorry satam kura de ne gas ni ho tete na gas wo hefa o maami be soja di nsuohia hija so those days awo bebe ye opei ebei
na o maame di nsuo sigya so adwale mu furu ban ya na nipa bi nim se wo fitin ya no yes how bebre bi ti nipa no nipa bi woni sika wanya no ene ne ka wo dem ne fie wasi no on tenke enfa no firi o be yes ah eto onim se ya wo no to on saa no ene ode anyina o he masa ma menka sam chew edumre bi aka wonchi bebi afiri kwako onim se ya kura se o man bi o wasi fie o kuma se ode ne yere maame ne papa abetno no ne fie ho no mote bebre na maame da so wa kura se na o no na omo ye saa no kwaku me se ana nipa bi ni me se ni sika owo nti no bibi ntimi no hwe ade efe ne spirit oba wo dem a wo mago suane saa ade ye enome asam enim sikani enim hiani yantu ne punum eto maame de yaw bi e maame fo aduma bi o mo nkasa yo maame bi o nkasa wo de ade di na obeka obehye ni mo ya na ekuno sa maame na nkasa no ye ho anem na dwen no na e kire se onya ne gira bibi so ba maame bi o nka se nyame ampata na wo ye ba ma na meka kire o maame wo ye ne sa na maame na ntima me na no anka na wo ko maame na na wo maame ntimi mie na no wo nya sa maame ni be very careful one wi o de sa wu a one wi a na minimum obi o wo sika zo ni ahoto aduro samle na me no kase ya twa aduro ma obi a ne board ya konya bi ya full steps ne da koma doctor na wawu eno ma bebe ye mfa ya ni hu ana me no mi enu kwaku eno ma ye de ani hu ne kakra bi de ye mfa ni hu no doso enu nti ena ba ma bi atukwan anya sika obi tiga na wanya sika bu nyai kohwe no mo de koma na maame areho watan bi so awudu mpaso ba kokora maane areho anso ko fie kohwe ko ni fie ko kitchen kohwe ye bie ne kitchen kire wa yi kokko tugu me se aduane ye hwie tugu ne de man enenkraman ene de ode koma ne maame difference ne so ade ne se ko ba ne sa maame aduwa to ne yema boso me nkron na no na ye ka asem se maame bi wo nyinsan ya maame de ne maame bi sisi akoa ama maame bi se be ne nan ya twa wachia efiri ne ba because afara bi ho a afara bi ye nyem no okoto maame sirem okoto maame sisim maame na ntena so oyire ne ho kyeme ewo akora no to ho me ye pepa ne ho emma na nofo se bi dware enne wanya baabi na sabi mpredwasa edumre bi ho no mo a ya na nipa nya bibia wo pebia na ne wura fi se seven preduasa enoma bi wo a wankai o se du me bia insuon se to na sanchini simu a na nkuto gina baabi na wo sere ba nkuto so wura fi se du me bia kai se awia bebo tu ye nipa da sana to a fa nkuto ne enchene fa kan abra bon se ene na manya bio na me maame odin ba wiase me nwan mo omotete me ye wo ba ma bi wa wunua pani oba ene de hwe akire saa ma na wo somebody aso ne ofase ni nwa ba no bebi omoto koto bebi omoda arewo de ba ma bi apa ne se wo ba pack ne car so ba ko ho a wonni seconds no de no ma bi ayi ma me car na me ya me nam kwan so a me ba ya eni afrem se car na be du port nti we de menche oboa na ire te car ne front wan na man sa adwen no na me ya na me mblemu ma no wo be ma no so we gimifo etia da ta me pebe mo discipline be ma bi wo a oba ka chenchi se obetia na ka chenchi ma me nya me fitin ya na me be ye o mo na samo awu nya me fitin na me be kwa kulumba na no me hwe ai sofu we azuka na sa na efre no me hwe na ibi the pass ache ana wono okay I think so wono na ogina okọ ninchi panifo se edu amanfo so a ne yakaya anom amanfo ye ba bi atenatuo ye tren nananom tena ye a oho ye firu ama ho fu to be ko be hwende bi akonto bi ye duaye na esi ho wo be na dan no abubu na atakwa me ne kakra bi te ho wo bo se wo gina wo se ye ana na papa da o konto we papa na duaye o na wo de akaw papa nom sofo ne ko otu ne ka ko sheda ko akura dada mu amanfo so ho okojo ni nyane ye video no no se aha na ye ti o aha na ye free me papa na mfidie ni osunsun ena onam wo ne wo kire
wakai nechi eduru bi abema o me ne wo kasa se sika ba nsemu a susu ya doye wa bonten wate yan kasa nya doye o na kaifie ka ba bia ofri o maame abrɛ wo ho o sister abrɛ wo ho me se na kromo sikafo bi wa kwakoi o munua ma a na o di nachi no o na true no saa na me bi kwafo mu asebe mpredwasan ye oyi ne no fu se ya na akora ne tawo bi ko akora ne hye akye ne wo su ekom de no maame no nso pese okọ efie ntem ko ya aduane ma sebe nkora ne omo amaka ne di eti wontimi enhye eti better ko hye maame fo na ya sebe omo abasam odu na no wayi ne ba no afa ne sei na akora ne twia no fo ano e wo time o san hye na chi o na no ma san so no ni nyina nipa bebre wu afi mema bebre wu afi enti ya na de akọhye sebe meyerese wo ye bema bia na to na enkase enti o yira asem na mom wo ma ne do so se meyerese wo ye bema jimifo na ma no be ya e wo no because of the mehunti ma mi bi dale ne ba ensam samina openi mina wo hu wo ko na sikani bi kasa kire ne maame a wo be kasa sebe mpredua so na wo maame no enso hu ne yire na se de a no de danefom ha Sompa FM. Enso aso no de dan from ne baba ma onye ne sa o. Oh. Ne baba ma onye ne sa na enso ukoto be ma bia the way o sini ne maame kasa ne nabusuafo kasa no. Ese mo ye moa. Kwa kumidi masam ba wie no. Ya kwa yie bi. Sikani senasio seni bibi ne wuye kwa ku. Na hwe sikani no the way o sia hwe na yiri nuanom. Wo hwe na yiri abusuafo akonta na hwe ni nuanom tra na hwe ni nuanom fura kurase ba ye trousers bi o mo de ba ya emo ya na hwe mema ewom trousers hye wo mo na hwe maame ayi ni nuanom ne maame nuanom ba bi edu mako good bench so no mo te ne ya serve wo mo bench no ya de ba ko so na no ye table chese ahomete na ono no ne yire ni nuanom no ko hebe bi edo ma because of entoma ne sebe nku papa o masra ya gidan amomo gidan ma wo awe mu ne ya bebusa ma me ne de ade na de mu bako ayi na mu bako na de aka de se de mo transfer so bi grade de onim ni ye ana ewe samu de che mama petition ba bi odo ma akwhye no on se club no kura nse o awu sa be bia na wunwan mo te no sa na ho na adumbi na wo de nyame yi wo firim nyese nyame tawo mo ti o maame no no wunwan mo nyese nyame tawo mo na me ka sa asem se busua bi wo ho a nyame de tumi ne adum ne dum nipa baako kwa ko hia sa nipa na ne trim de ne onim nyansa abusua ni nyakwa amnam na behwe ya serve wo mo na wo hwantuma efia ne nwan maane ne maame mo a ahomte sikani pa o na ko hwe ne yiri nwan mo a na we ebuo ben nyade bebu ene de bebu abusuafo te du me bia de kakra metima ka che ye nnuanu mo enne nyame atom nsem ebi wo ho obi ni wo edu me bi obi ni sika nenso ekwa obefa so akọ ne maame ho obi kura ntimi ne maame ntun said because ne maame ho ye ne tan minimo obi a obam ne maame se kura no ontimi because ne maame ho ye ne tan hey bama edu me bia nka se ntie o yirasem o na babia o tie o yirasem babi wo de wo kono esese wo ye wadwene fast catch say maame ha na mete me maame wa bre me ho enti mesrew se me ko me maame wona wo fi se wo me enko a mesrew pizza ofie maame nko hwe me maame minimo bi so ofra broche be wotema wo se me nko da hotel me nko da ba bia me maame achi na nem se meda hwitem na ho no me ene me yam ka me asubi na mekọ na maame no bo nse oto na oso se a me bayi wakaya de ti wo be se maame fo bebre wo ne bana kra ne se wo kono na maame ne tini so se bra kwasi bra me mfa misa nwu so na wa kire se ampa waka wonchi na wa hyirawo Sompa FM enne me kanfo ma osikani bi a enne wadwan ye so wo yire tufo enu nti wo ko ma wo maame ho ye ne tan wo nnuan ho ye wo tan enu nti wo mfa wo nya hwe bu anyan me kanfo ma se ne wo baabi sa na wo sa situation mu a enkachi sabra banya bibia na yede kwose baye waye na duro be ma bia gimi be ma bia dwenye fast edu me bia ma dwenye fast wa wale ase ade na ta ho no be ma bia ni je ho to the stand say seven brothers won kai na dey
ede asem ne ba ye se o maame awo aboso me nkron maame bi wo wanyem kura chise dan ne ye kan chichi odi nete sa obi nyem a obeda fa akosa afisa atintasuo sa o akura ba ko oba wonu no sa krofo no so na maame ne mo bre wo ho na papa nika preo kwanyem maame kwanyem fa so pa yeso there's a time wanyu ate enne na mafo ya bai ontimi pressure te ba no akoyi wato agu maame situation no mo afidie ye de banchi siso ahwe maami ye de banchi siso ye de banchi siso ana papa no ne maame na ka cheze be ko mi fidie so aba na minyanam a ye fufuo no ya bewo maame na papa ne beko akofa fidie so oba empty enso esese nkura ne didi wo behwe na bia momone ketewa bi na odi ato nkwam no achama enne bemai awo nantwi acha chatimi ye de opeda ne kam wa ma ne ira polutu no bama me se opi ene usika wo no ka wachi wate ka wo maame mo ka fia ufrim dume bia ko hwe unchi kakra buvu maame kakra mama me nso ni de ansa ne wawu enye usika bebrebe a wanyanti nye se wu nya sika bebrebe ansa na maame de de wo bia no mama me hu na maame fa nko ho ni won shroud no fa dwepa me ko akumetima ka cho se me yade ekum obi me yebo me ayenkume because minim dem maame ka cho me eni me nua ma me nua ba survivor ono so awu me nua ba na ayakwasi gusu ame de mimi di nachi wo mu nyina mu de mimi di ene wa samado me kase se nyame ani munyam aso me ho to me sawo but na me care me maame mo etime bro nya yi bai obia beko me nkwa me maaya me pie ya na maame tigeta no me bani ni ne se maame ta edo meta obi o sa na maame na wote me bani ni no abeba me na yefe ene bro nya ya kwa yifa ye ni ba bi akọ efie na dawo kakaka obi antim ene de me ka cho se ne nyame adom na maame tase na ne nyame ato nsem a ye de nyame na sa ata wonto ye se nyame ato nsem a emma wo bi mpolutu wadwen se bimpreviasa na wo koitambe na wo beba wo ko maame o wo iri busa se na beba da bai dabi mom na so ka cho yire se me bada se me ko me maame wo minim bema bia wo yini maame no fo ato nanum sikani pa wo se manum bi because me dia mi fie no manum bi o maame se kwa na wa say o de tete no ma ya efe okọ no obi ne maame di agura kwa edu me bia o ka se wudi su abesu because as maame ka wo create motion na me de kasa na ma nyere me ho a mentimi anwie ti na me de vim e de kasa no eno ma bi etan ye besere krobo nipa nya sika wo kire ne ho dodo nipa nya sika na dwe kodi ba bi dodo especially mema no munya very careful munka munchi kakra du me bia wo ba nyata ma wo maame nyata ma wo family na bedu me bia wo ba wu no na wo maame ma ye mo bom sika ni bia wo wu wan toto na chi wan fa ne maame ne nwa maame ma nya hwe ene wo wu ye no mo bro wa sa na ne maame di wom nto ba kwa sante wo su bi kwasi wajafunu wo sa wo ne ye wi super na se fie nko ye nipa ba ku bu sika ewo busuanim wan hwe ne maame wan hwe ne nuanom wan fa obi ansi ba bi yo wode ba akoko aye ball no nti oba na ka cheze ho so nwa wo ball mo ka dodo ni bu afutam na kwasi na nko ye anti kwasi nsu kwamna nsu nko ye wajai ene wo twe ne nkonta no moko o twe ne nkonta no moko ne ye ma na mo ya nhia kwamna de anka ewu kwamna de ya nhia na kwamna ya nhia no msemo ko busa bebi o maame te kwa ku mse ne ko hwe maame bi dan ya wo dem ho apa na ntafre ne anja kire bi edem ne ba ko wani fie ye gira ho twa picture na mawie no ya sra he nwan ma no nso madawo ma semu wore ba ma ofrifie ye ni mani bi wo hono a se one ni continent okwa si na ba ma no oba ne ko ba ma ne kire ba ma no maame a bema ne maame timi sole be papa ne banasum because of the nekuma no na sene ye dume bi nkumafo nya timi sole te omunwa bema because of the banyansafo ane ne te afi beso yi kwasi ema me ase nyina ekoho ye kodi be nansa bi won nchen enti ye ni dwane yenko mene no ma na ye de baaye no emu fa nguka me so mo na mo anya ba akokora wo because ma se dia emu no ma no atoto ase obu okora no ase ene ni nyina be dada wem na aye fe obanyansani no enu nti edume bi a ya na nipa wote ho a ma ye modin papa we de oba bi de wanya ne santi aye kura ne beba ne fie na ne nkumafo ba
chese wo hu se ntoma efuro mu nko yem so kwagu Ghana dem se wonni sika na wonni din a watwetwe na enu kura wanhwe ye bekun the way ya ye be se chiti wo ba nipa mu no adwojo e be dwojo ya na emu ya Nyankopon onka nipa ho no maye sebe humu no maye adom na odi adom krofo bi ye nya ne bebrebre kura no o maye kakra na emu ya anabu enye ko ma no wate anyabochema wo maame wo ye wo nyo nyabochema maame because aboso men kronye so yize kwagu maame mfansia ne enko ene do waso no obetie de wontie so de wo so wontie na no me firi nipa num na no me papa so fraja ene eno anum ena eba obu hon ma enhira obehira no enye sika o ba ye kwatenten nti esen bi betima ba wonko obefiri no mo maka nyina kọ because of enhira bi efiri wo maame anum ba ye nipa nsua sa de no ye nsua susuma sika ni diu kwagu me da se ayare hopa but yemia ya ni se betuma to aso akọ akram ni beja ni se afia duro mama mensere ate aba time bre ehunu se wonso asiso yi obaye oba time echina o ma beten ne ade ye o ma me sa no mbe yo nti mama mensere afia ya wuramu na mufie nya akọ no efie nya fe enegye ni fie ye kakra obetimi wate na ne yedawa kanso nyina one day po obetimi aja ho nti mafie nsiri bi obetimi aba na so abekire wadwe aguna program obetimi wi wi Asem hello moya hello yes sir Producer Michawa menya ni za kwa bia producer kwa pichana Lumba boy ni kete okra kwa ni kwa ni chini gini fine poko ne bana dane ba fine you ne ya awo mu ni timi fra ni no Papa, Sompa so the sea won't be Papa, you have been a gramophone by years apple. Papa, more gang, the more ban. Yes, sir, or co woman quantaba. Papa, me can say, with the same second apple. And the one you didn't know you. Yes, therefore. Sefa mami obe wuda obe me se do ba ni susum obe wuna le manyi na ka ni sia na abreke ni oni ho o se o bu se kwa me wo he na ti o kwa me ne wo ne yiro da no ba ye no de ka se wo wu a ami ni wu a se fona o ma me ni wu na da ba ti e aye na no ibi be ye boy no hello hello Ava yeah na dia men kon sweet Wofa Swadi na kwa mi omo kuni edo na from original Nigeria contractor one Wofa ya hye ho de enyume mama era ho no kwasi misenya se bia makoye sofo pa ni Wofa adama atase na me ka do funum o se me ma mi ana ewu mi ono so na titi mi Oponi amani munyina ijapa mi mami nkwaso wanyo biara muwano na me mami abra mi huseye obi eni madichie mu asem ebia de okobani se kwa me oduma nkmo won pa di proba aje ofa me wa ho na mistake de bi ho ya ye me Nigeria ni ameka sei but me hu me mistake do ofa ya bobo ye nkunte problem abuchi of between se beduma cough for mami pesikala ofa ni modern na emiskanka ya lebesre message amudi abui the bama bebre beti disu me se mo fanyado we senka busu ni bia mo family mienu wo na afi nke fen kafi because mama be bia mistake oh am only the new for the two animals ah you do not aka na mama ye boy for na yi o mama nye ba se bi ni we afia ho na me wo me nya be ho so a na so be na bi o tie dwumadie no woni mu aso so me da si prophet akopon shira na me share Mr. Amwako hello yes sir yeah cool me pa che yanko
Hello, Belinda. Meet you, Power Penny. But you keep any of that is like. Moonlight Boko. Yamupa, the Mutu, Yamane, and Freedom, and then my mom said, and here we said that we actually be or not someone to walk on it. Not possible to buy. But for my someone to walk, I can't believe and we have to attack you at them. I said to get you. Woman said, I didn't need a photo, Mama, you may have to. Me and Clear because the answer book and on my tomorrow. Or a man, a man of a woman, yes. Now, I must put a pan on my way, must play a hockey. You need to teach Banner. Hello. Yeah. Open your uncle, meet you. Hello. Yes, sir, meet you. Hello. I don't know. Young go on and meet you. At a good evening. Even though. So I usually the mass. And maybe a girl of a Lumba so sure. Put him to Asem Mpe Nipa. Now I see a barbecue. Overshare and Merawa, a mochi, baby, in Gracia, said Asem Mpe. Omoyen to learn who is now show Mumma a week dear. Now, Abrabo, name so yes. The Tima Lea friend, the Tima Lea friend, you know, say, if a Pamu, me and my mamma sang a catcher swap at woman. Because of Yaudi, you must a must I see you may actually so. Until we be sad set of that would mean Fanco, who can say. Be able to mean I was sort of a background. You know, I make like a phone so I be more. And I must say, because I'm in Hello. 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 Kevin had to say, Okay. should I watch your uncle? Okay. I want to show mommy. If someone knows, I want to tell. I will see some. When I scan out the show my media, and I'm not sure not in for so indeed. Then I will say, will be said, I am my ninja kakra. No, say, my baby, no, for so, mammy. No one in some also, and cutting shares and in bullso. In some unusual, I will see if you also show among the city too. That was. I'm in shock, Kevin. Hello. Hello. Good evening, Dr. Luma. Good evening, sir. The Pacho on you, Sompa. Ogolobo call here. If you are dumb, that the Luma, my memoir only on one some muscle. That Lumba no question, Mrs. Nico Gear Uti on one somewhere. But I said, Namka or yellow yenny. Pana dirimu do o head topic here that the Lumba de Batuwi. In fact, you know, I am member. Now, say, you know, a moment G. Obiawani Bana or Bana Chidoma Nabos. I feel so good. I want to have here come Mamma of the set or to be come on Mamma or Mamma dear of the say, come on. And not be some petty so a foot from the yeah. Bemedia see what does it do? Because the top in not the bomb, mamma. That mammy bomb a deep Shirawa. I just said that number a day is like a Japan. Yes, no motion. I show you, mamma, so about the boy to a union. I'm in shop and you can see. Hello. Hello, last two callers. Hello. Yes, sir. Sompa FM. Madame Bajo meet you. Hello. Hello. Good evening. Evening, sir. Yamin Shramu, baby. I mean, two months and the mama miracle, the family that Baba because they feel sensible for. And the miracle, them be to show, ma'am. They come and mammy grab prayer home. My mammy, the big dimple, and my mammy, the Maya. The kite was my mammy got cheap, was sending me cool school. But Yamin Shramu.
na me shram na me tunu konna na ndi ambetim da ye adwuma na me shram bye. Last caller. Hello. Yeah. Hello, sister. Good evening. Good evening. Me ba Sompa Dwumadie so. Oh, so mama, yenko. Hello. Meet you, mama, yenko ya ni mbacho pa. Me hwe Sompa Dwumadie no. Ai ko. Me bacho ko chira. Le for them mama me ra pa wa shi mama me ra ho. Na hishira mo pa o no dia. Me tie mo pa mo ni ma dia ni na me hishira mo pa ma dia. Ma dia mo di me ta fe mo pa na dia me ra ho chen de ni na. Nyame hishira no onye okese. Ye kokra no na ye di twato katene. Ye kokra no ye di twato no se afiedu. Show maame ani munyam, show papa ani munyam. Anu an ye hwe mo bia. E kasi ye din komo ye bedi di apon. Ensem pa ne wuma omona no ensi. Ka me di be to so ma no ensi because there are lot I parent go through you have no idea. Wofa ne se ne papa ntima anya ma na anya ne ba no de pressure ekoto ne so. Ti abata ne bebira amene. Ne be ya se wa mama me ani aduane pa. Na emu be kwa kurase akoye na yi a ahoho be ba be di aduane pa. Obi amakoma de ne maame amena wu ba na yi as ye serve jollof nko fried rice aponchenam wo de welcome na ahoho ba se aduane ye bubo so ne maame ntonsa ni bida. Kasi ye di agura emwaye. Ne ye ka chu nipa bia ne se hye ho ani munyam. Ne ye di nkomo nyam ye na me komachi o. Ya kwa me wu mienu pe no. Na me hwe ahomache. Esun bi ewom. All of a sudden it me flow so bayale na akọ hwa akro ye omobo ntu ni sika akro so pede ne ko na me ma me dia wudu na up to ne ba bi mponti mi nsi fie se da ha no eno ana ma wre ho ni ntia mi su nyina asetire no senti ebe ko se ya na da kro ya kaso awunu agosie no na wo ba wi ase no gra ba ye de fakon de wo ken me de toso an se bem se pon adwuma na ye ko baabi na bibi pusu me se no me de mintimi me kofi woni me bro no so ete no kwaku se bibiye wa nadwa to guess we benya car pa no enye easy nyankopon na ma me kofi kwaku me dure no na me ba Kevin boy no kwaku de server si ni so a ebe me so ni be hiti na me hwe me wife na ode tawa bonsu ode gugu ni because oni option bi na ode to akra ni tiso a na me do bebie me nam sa dey na mo super no so Kevin why she sa me hunya menye nam so wa pe na me ka se ye ne health insurance no mame na me ka so no hwe ketwa no na me de ne ko hospital me ma me bai so kwagu na jobre so de ne bedru ken ka na honam kora wuro me se me bai wa yir me se na wo kasa akwa ne kasa wo se that day no se na me ni wan kamba ni we show bawo obefa na me no kasa ba ma bi she ne girlfriend dem na yiri wu the whole day onko fie papa bia minim wose na yiri nwoma ne nto ne fie da o de yiri ba wu bia no da ne genje ti ya no onim se de ye tu me bi ho no mo a maami bi etra data kwa me dem sa ne ba ye boni dia ne dan wasi kumase anankran ya maami ni wu ya fe ne abebu dan na gusi atakwa me di water closet e sin intente because wa nya sa engu ase beba wei aya adwen papa hwe to ma maami ani dada hwe wa ma maami ani dan timan kase ya me bai ne de mi hu bi dan ba mehu aba ama maami na wu koto adaka e kwa kosie wu maami kwa bi ye ka dila wo kumase ne maami ntena ka front da wa ka dila wo kumase o ba maami tie kura se ntena ka front da ipa bia punish o maami o we proud o kwa kasa ka papa odu ya na Jesus wonum no odidi nko ye no wasi so se fa ne maami kura ko efifu fram na sei na we nso tie onye ebida kwa kuna ni maami hwe so ni made a maami fo no oya yi se ma hu se maami on
omudu age bi kwa o man sika kakra bia na onberry me bani ni o de wo chia ma mi bu o a wo de utu kwa na topa no kra bia ne wakunu kwa ba nipa bebre nim ye nipa bebre nim ye onda de opa ne se ni fie ne yiri fie nko a ye nkasa ma hwe wase o ba du ma bi e bitimi ya ma ne bro so no ni fie no ahoye mobbo buranya obi fie be ya mobbo enso ye bo ne badin a na wo koto nipa nsesa ye ko akoya nim le ye ko computer so de dia basisi ya bi achira ye mpon de ye basisi ya me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me di sese me fie di se metals me wcs na me se wa set no me popom ani di e be che dia ma me enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey you need frank enterprise now wolf tas no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash room floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be our pen no obey be ho na bag the season na who do so there the water closet who do be obey be ho kitchen sinks and the taps I will go over the wall washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Urukoto ofie na no a comfort room ko wiase no frank enterprise now baby send you some frank enterprise oh to market magazine room and some of the Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na frank enterprise ho na no dey asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ni ma wo bo so bi etu akoton a en to wani nko baby se do we che frank enterprise ne be mo ni popam ene de ne bo edafom fre number is see na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 28 3458 and now say 0205 987868 now question we say you can frank enterprise tas papa dos papa any WC papa headquarters number 1 Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yafa ye hunsem na propose prepare oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mpetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting biem 0598 5598 02 edie wo fieta one media anasa blessed foster brother bosome ni beboja trada na de mode dom ye no je dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twa mu no emu dance die die mu amu nim sompa achede 2025 yabo only we define every day. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. Sompa FM. Yekun akoya nim yanimu a ene yeko osisi pc obi sisi we sini bisasa bonsam kura ne bawu
ya brabo mu na mu obi nwuro ka mfamfo abeti we no obi tifi no so for so wakwa na ni mere yes anete ye wonsem aya na ma wofa me ye too emotional and ye wonsem bi wa me ma mfamfa me dan achi abatan sem de ye ka ya na ekame because one day unhu ni biem ti kakra obetimi no aye na woko to be honest nkomo bi ana meti ni sesi ya obi matimi abobra ma onam opache wo se nko kanche manze ma ye bone bi o momfa nche no mam bibi ni ba se nipa na ko chusu obi wa abonte de na ye ne maame atoka akoma no asifie di ache no se wo wa abonte me ba ntem anu ma na asemsi okoka bi mama no keke o ba ne odwal ni firi ne mofra se de na kwa ya sabia mirika ma na adwo dasuo mu no wo se sofu bi se wo bayifu ndi amakomo de no idi achire de bepon bara nsem wa ebom ba akumienu na yebeko yekoye nim asemasisi na wotwi bebre asemasisi na wotwi meyo eno amebo na baso wodi adwuma bi wo kaditia kiye chefo ni bi complain ze awba wa me ye ne nye yenyina nko edwumadie ne saa no ye na yebehwe ne ate no woni nye saa yebebo na baso ye memra sisi ye ye me ameyo edidie enhu hia nti dana mode yesi wono oba no aka akyem se ehanye munzesa na sumdiem na akina obi anzia ne ngofo aya so de bi wono akoze sanema no kra de agukam baguye ni keti ankomo kakra ye ntu ye nu anom so fo kakra because ye didi but ye didi but toda ne adwene o man so mpuntu ne fe ye ho kakra ye ni ho nkomo kakra me pese ye di program bi say emotion no na fe ye koye nim yesa ye program na mo minim de sanse mo no wo ko ka sisi ana but e dan ya adwuma ne ye nipa bia meka sanse mo se nipa bia ati wiase bia na nya wadwe se nipa nyina bedo da ana kra mo awo edum bia de ma aban MPP na NDC sana me de beka be ko mo na strong e wo Ghana ha se MDC wo power yi opposition no won so hu hia because on na e kan ama de eni kwase wo ye sana MPP ba power so a NDC so be ye nti ya na edru me bia ye so e wo radio so no ma bi se e koso a ye so wo de sese ye kan na so because ma me fa say won to dwa ye be sere Ashanti regional minister na say anu kwa ana e hwan azuba na KMA aha ye sere wo mo no ma bi wo ne ye kan ye nim de etimi si me de we twa mo kwaku ansa na maba we ni so makasa asemo say wo di free children's park wo ko no Justice Hotel sa for junction e bi free kan e ba na bi free mkora about e ko no ene de bi free stadium baba yara ba bia na statue ni sito baba yara kwa traffic na wo ho me se da ko ye ntia Asem papa ye besre ye kejeti ade de nanso ye sere o mo sa traffic light no o mo hwe no mo nye because you do ha wo do anu are confused ana Facebook ku kakra me de beto dwane se we na beto dwane ye kade a kumase ye sumo aye sum aba Garden City kumase ye sum sa electricity post na si so light na bobo so no aye dan ekemu ye de aye tua mo de maye ne ye nkasa Ghana ye ni kamafo bia enti mo de maye ye nkasa he water bay ne baba ye si atum ye nkobu se obia light bay ye si atum ye nkobu se obia ezo na msumu yesra mu madaroma hwe waye ki hoyi efiketi a wakosi amukoro about kwakwadu na dwakofa we esum udi frafro kwanta take basa bedwa fungan esum airport run about wa ede kwa abuabo esum adan wow kumasi ye pamochaw muma kumasi nya fe kakra minimum ebre bia ba bia ye to MPP time ne ye to aba
ba ye to no me hu se fe the street light ya so e fili ba ho ko afro kwanta hwei pane da fom ko abehu dan light na bobo kwa kunya se bia ya nso eso ye nim de nti o makame ene mo kosisi ye dan ya pa mo chaw Juba ne nkrofo madaro ma Asante regional minister ye ka wo yo ye samo so light manya kuma se nya fe kakra ne sumu wo dodo ye se ekobre wo eju Sompa fen de bi ye se akrofo hwe bibi ti se Children's Park kwaku mesi wunim na ho na wunim na wo se wo ye street main street etu ko for asamato na so se light bo ho a o kwa asebe obi ba onim nipa kwa wo ba ye pamocho Ghana fo mpanifo edu time de Juba ye ne kwa so a insure na no eto wo gire mu direct traffic ne kwa so a na so de ye beka so muntie ye kakra esuma dukuru kuma se dodo kwa kuma me fansi wo aka de ye nwa ba mazuba kwa bi so mu me hwe no ma bi ye Ghana eni kuma se ye kase ye hwe no ma kuma se yankwa na ha na matintima men kan sa mento aba ye di akira kuma se ebe se sebe bola so edu mebi ho no ma mo me hwe ni ye yanka se ye ni tuabone pa na ye kwaku eno na meka asem bi se ye kwan a bebi aka na nyo na ese nipa fa Ghana nkwan na yete sa asem wanya MPP na enya ndi asem ye kasa akira obi bia wa unton no ma okejetia e come on because ekwan na wo kwa akofo ho ka na efa wa wi aka babo it is all my liberty pavement so ton ade a ye ka mo me yanka at the same time no wo nipa na wo kofa no se wo twi sa no ma na bi ku fam asamato mo me tie nie pa yan hye niam ho no ma ho pa na wo se wo fa ho sa e no no aba hye niam sa na wo de wo maka ka e be bo na ho ka ne niam wa yero wasa ma de enu ti na de ye hu ni sa aba bi we aba we de ye kan ye wa aba bi a akra ye friend say keme boss bi ana ne osun wa bi e wonka the same thing anu je so nipa boni ni ye ni nipa ye wo man ni ne du me bi ye nso ye ntu ye ho fu kaka ade anti be bi a me hihye me no man ye kwa kuko ye honoma lobito baby am man ko school me de o mo ko school we na wo tiasi afa classes life ho se lobito fu otie ni a abusa bi so wo ma bi di container bi so enti wo tiasi mu a baby ese wo hwe no container na si kwan enti so de ka ne ba ni mo wo ka na mo ba ni sa eyu ka na no ka gese bi ba dia na se betua fa so ma men ka se me se aha sambre ma fo nya the most of them ntimi nya adwuma wu o mu sura de adwuma na dia so mo se bebre ntimi nya ma men na no ya wa wo baba wo be se no ni edome ba ma men ka se no mi bi wa enya adwuma eti de ye kan nyina ne se ampa ye nto aba ya nhwe yi a kumasi kro na ye si kumasi ye krabere ya wudu ba bi na bodi se wo ye die asantini na ye capital ne kumasi no ya nhwe ye sa nipa na okanfo no obaba ba hu kumasi obaka se twia ne wona maka na so se na kumasi bon pa na hu se na mo de nya kasati akwati kumasi esum dodo kumasi nya akono to de kumasi nya akono ko ka ho yi eti ye ba srese pani mu bi ba na de Juba wo ye wo ma won say next time em family wo because Juba me nya sure say sebe wa give to the sense say obema komade obi because ni pan ko ya djuma kwaku ye ntwampo akakra na ye hwe ade se wotisi sunyan abonten so wunya start free apire ba kumase kuro nam ha ai sunyan kuro Udu auto si what like baby kwa ho sa so light nya kuro mama o shire na kuro na ya fo no ya ha pa free so ye bakula as ye tutupo na koto o make se tutupo na koto atwe kuro bi te say kentampo there was a time me ko ho se wo fiti kuro nu kotia na wo ba se tachima na ko brekum na ko ya de kwaku minim de kuma se duabo bi ne ya boye ni o se yenko ahe mamenka wani ti bebrebe ma ponchachen o kumasi aye ho se sebe ye ni ate ba no he eno ma bi wo a ya ri hwe kumasi be se esum ene wo kumasi enti de ye kan nyina ne se ye nwa be me de wo ye no sebe ebi a me maami bi te wo ebi a me sister bi te wo ampa ebi a no no de hwe ne ma school fee ba ye kase ye adwe san so ye nso nya de ye ababo o ma ne kakra kwa kuna na me ka se mbi se me se wo fa wa ye ke wo no na enkura ko suku a edura na awia
ekwa no pavement baby nipa nam no oho na pragiafo fa etu wo so mo ba no mo tem hey nipa no ba ni se ya ka kwan mu na wo ba okwo se ya mena da ho onko he onya so na ntwaje wa fa baby ansensan wo no ti nipa no onko he na ni nyina ne ye ka ja wo se de juba ye o ma ne nso ho se keje ti anko a se wa fa bo ne bu pa se wo se we ke me boss wa o di juma de a enye keje ti ahonko a kumase senke no ma bi ata wo kumase no ma bi ata wo kumase ye nyo opportunity se ne ye betra hanum a enye ye nko asa be se obi nhwe ye obi nkamfo ye se we na TV so enye no ti net ya o ye pedi pani ye yes apa ma ni ye yo hwe ya nana opem so edu tam ko ya amane wo adum a ya na adum efekeke okoya ni asa twa begu kwam eye bro nya ni atwa begu kwam nenso ye besere edu satam ya enke edu bro nya bra ye beka ne se sa me amanfo obakroma beton no ma sa na obi beka no na nke ye wi a na nke ye ne ya tena se ye di bro nya na wi o ha de na me yo se ye ntra ha it is sa na tie de ye nhwe kwaku me de masem oba wi o sa asem ehunu so ye nhwe ye nka nche mpanifo se ye won saase bebre ni ye nya se obi pentosi atoko age so okokejetia ana okọ ayi a friend say Central Market no akotontosi edume bia yembede no mabie won saase bi o a yenhwe na ban no nso no aban do babia no sa o kan foforo ni onko wele no onko etese wote obi dem na wotu na ye de court letter bia wusimintu ahomacho da ho no woyere da no ni abayi mu nyina fi mattress ne so ni de ma beto abonten na we adu apnu a police for na soldier for mu go no mu ho ye dai e no ma bi senti o me nko no mu ay friend say okoko bo jewira no maba emema na ukọ eti ye besre se enye honko ebedu mmre bi a yesemu grade eni ade se ganam se ye ja na se grade nsisi wa ye peland bi enye ho kama hwe ye papa kofo ni enim se anwaga o mo nko biko ne nye so yize o anwaga ni enim se wo mo nko e de na o ye ya mo ko ye kwa ku so nko kwa na akohwe wa akono keke eno na odi biti o mo no ye mo ko yo na aka so mo ko na nko hoye mfuturo ma nko but odi bibia hospital police station turret bath bibia ba what say it wa kra no amafo na di mika kope asase enten ye bese Ghana for company for BBC we bi ana nipa na choki obi apeso odi dwa onso nya obi na betumanya store ato age ene store ye siwia na sikafo ya kwaji ni nyina eti nipa so peso oton ade enfa na onko tena ye besere munya baabi na munni bem ho se ya ye ho ye se mu nko na mu anko de na nipa kro no ene wono agagiraje eti anya ne saa na we de besere no na adubro nya ide na daro ma de o kan de ne kwa so anenso ye ne eto ho no ye hwe wo yi e wo kwa bi se tam no so a wa nu se pavement nipa ne fa so ade na akwa hye no ma yesu asa ne nyai ye nto aba ene ye nto aba ye pesa no ma no ye di sa no ma na chi a kuma se be sei ne da se kwa na ye wonsemu wo ho ne ye ko computer so de dia ba sisi a ye nkomra sisi a sana ye de ni aka bro Asem Mpe Nipa kokwe na de pa ntia ye betina ase ne ye nkomra sisi a computer so de ye ba sisi e Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti say sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598559802 edie wo fieta 1 media anasa Blessed Foster bronya bosome ni beboja trada na de mo dom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twem no emu dance de die mo amunnim Sompa achede 2025 yabo Hey,
power and food for thought in conjunction with Almighty Ministries presents Liberty Conference where ye December edition or say Thanksgiving and worship. Ye to Asem angelic visitation. Ye Asem Daniel chapter 10 verse 10 to 12. And only radia semwa ye di sorry radi na way uba for envelope me bakwa waseda fori hudi Asem bakonso and yema boni bia see wa brabom 2025 one person ube hu biemun ya kwa 2026 imun draw enu susem na fabra ni ensho nyame wotu mi Liberty Conference December edition angelic visitation na chese abofo ebeba be srayen Jubilee Park December bosome ne da to so aduon 20th December anopa no sia pepepepepe ajuntu fonu ni o sorry ajuntu ni uncle ato SK Frempong kwa kujesi and a minister Kwame Chetu wonu na betso chom ama osres na nya be fi asase ano na sadan denche mra yantu na nim drawa didi peti nyame a amanse nyina edidi mu pie wosra buburo kwankyerefo a da woto ye krato a ede wonwan pese breku a wo mane homene so a no pronsam dwane obefa na ye yesu ama hofadie aye nyame made oh glory hallelujah oh ye man yanda ande saba e wo mo bodi ma nke kwana moba oh ko se ena me di asemesiew kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan wo so kwato wo de abrewa this man abrante me shuve wonante kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia nye ho edebe no hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia obabia ode pua hawo no edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obasima enro yi wo benya bi wo babia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem the same Kwame again. Yes, mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Or be late? Of course. Go be the luckiest, go be from Georgia be luckiest, from not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter what you're luckiest, everybody go be the luckiest. That's Kwame. Senya God the apple boom. If you put it toye, so would the coming of the son of man be. Wofa, is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, simple direction. Mr. Good Luck no check me way. Yeah, mom. Easy car. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. Oh, how romantic. And he followed the prompts. Yes. And then boom. Confirmation test. One quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, do you have family payment seminar? Before December, may release a motivational album. Patapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Okay, nyame nshiro nipa bia na wode na so FM Sompa Asem Mpe Nipa no. Ye ni ma na ye ko. Me ma revisit sole Cedar Worship Centers of Opanyini Apostle Bishop Seki Kwapon wona eba.
nyame ni pay nyame nsa wone so obo adwuma papa hombrasia odi ye nyame dwuma no ano odi ndi sole pe na ni nyina boma bompaye na afiwe so awrade de wakọ akoduru nyame di twa to ne yakonne gogo abrantie bi ne hunu ababa bi no ope no ababa ni made kakra na mo ani fie na abrantie nsusu ya fita adwuma nso mo ani fie na abrantie ndi ne fita payo wayi obi ka ne yesoma ne yonya kakra krobo ano de ohu oba na odo no na oba na nya yie wose otukwan akoto school so wa abrochire na odiskani nyina ewura mu ma oba onye ne ho ade na oba ande kwa abrochire emfie baako onto oba nka mienu onto oba nka awrewo abafie ekaba bibiasi mekan nye de yengongotie mra na afi ye fese nipa nyina na ye nipa bone ni sa ana nipa nyina na ye odi edwuma okwan ho na etima sponsor ne girl de ni ko UK se onko to na disua so girl na ko UK akobo ni masters enye edwuma papa ya masika ba ne sem girl ni ko do UK wie ye no ya mko aye na dom na boy ni yifite edwuma okwan ho e sponsor no fite edwuma no benda pe bi obenye bia no de akoto bank de girl na bank account fite edwuma no be no kakra bi obenye bia no sa de akoto girl ne bank account mu no de hwe girl no UK o kopim se girl ni wi school girl ni sunye edwuma papa ye de ye wo UK ho na boy no o edwuma mu sa obetia ne se obi ayi ni tiwan a girl ne na aba no baba me ware no radi yakopon ema bi mo kaye yakopon shira mu ati yakopon shira o girl na ya di o wa fi UK baba be ware fitani no edi na ade ko kwagu akura no wato chacha ba chacha na fama nene nkomo wa ha ogumpempi ni ayaye ne ho ade mpuye de ni kodura brochira a lot of cases angofo frame ka kire me oba na sesa ne ema nyina adwane afrifio so ntimi be ma ne ntena bio yaye ne ho ade ne be ma na wo mienu ukodura brochira ne be ma na jai na wa shi oba wo kwan ho wape no ono ni made wo so to school so abrochira bo niska na do fita adwuma sika wanya nyina ma ge ne ko waye ne masters onya sika no asende ama no onya no asende ama no ge ne wie masters a tekini be mfie miansa mfie nine otimi aba akwa ne tifitem wo surprisingly ohun ya so obi na ebe hwanie gohwe yo be na ye kama so chi ene fitem wo boys ebu na be memfa wo obetia se obodam wo ban be ma do nsa boyem dugu aboyem ni ade no afi do ko bam ne ko sura amane bom de ya oze se de ba wie masters enam so amanya aduma mo mama me nkrata tumi wakonya se mbefa na nso so free wo hawo mu ye me kwa mna zambene me mo a muslim no mo wa hi o momra ogumanya na wonka ya sa na obi ya papa na utua me ka papa se ya wonsusu aso wofro bi mo abrabo ye ni wonko mo kakra na mpeke cost to bi na fi gogu wo me da se mamencha yenwa ba vera shito papa shito bela shito bronye enwa ni di vera bibia wo bia ya chiao open dodo a ode me se bura so do aso pe vera obi person change vera but yeah ogu mamencha mo fa kwamtachi o UK kwa me bibia wo bia mo fa mchiao ogu nse de bia na ya traffic so e kasa bi wo kasa binom ntimi nko ni straight o traffic so na wo kasa mu dodo ne betran nya kwanya se ya wo kasa wa de obi ai nti wo de sra obi a da bi wo ya sa de awafom nya radio so kasa no ti de bia wo kasa ye se Ghana fo ma nye na nso ye wo Ghana ni ba wo ye wo ho ye se nipa ni nkaye untimi nkasa nipa binom eni nkaye nya nipa bia na eni nkaye de ye hu ne ya ne de nkomo a ye die e kire se ye ntimi nyina ba bia na obi ntimi nyina ba bia se oba bi de wo wani nti se oja ba bi kasa eso kasa manye da bi ye institisa word no de wo to no tina de bia na me kasa bi se so obi se awale ya na sa kasa ne nane no because nya awale bia na ye awale bi nye etisanete ampa de ye hu obi wo ho a wonim situation na wo no o shateche mu pa ye kasa ateche mu nye se ateche te se de ye kan no obu ababia na wote ne nko ye nam obi so na opegya no kwagu se ko badwam ni ye badwa ba do oba so nsa apegya wo mo hu badwam no sa nipa no ye nya na aboro ena wo hwe no ma bebrebe ekoso owiase na obi kutasika pese obefa na yere ko de wo hu bi penti no wo se me yere ntena
na me nkodi me pa amra because me ho bi pen ebi nsusu ananka osa oba no wutimi de ne koya enka obaboa ma no ma de akototen na nsu do ho bi penti enti we na chacha to ba me de bia me kasa asem yi eche nipa se drum bi ho no ma nyankopon de adwen ma nipa na one ne ten me de bia me ka me se kwaku se nya mprantwen na wo koka ho asem ye yi a enka me se nipa nka one ni nsan se wo kotoka na se ka na wo koto no wo hwehwe se wonim ka mu nti wo kofa fitani ama na bewe na wo hwehwe se ye de a eduma bi anka oba nya se wo oba se be ne tuje gina so ne nufu je gina so ebi mu ya sa wo hu sa nti o ma no so a hwe wo kotu na ehye wo no ansa wo no ma bi ho wo gwe wo ba bi wo ma wo twu mutan wo ne friend wo be ja wo okay we nye ese wo kosofu bi a wo ma ne ko se onkom eduma bi wo no ma wan kasa na woto nwua bi betimi de oba bi a oso opesa war no aba wanim kwaku nya sofo unya so abofo ba wotimi redim se afra nwua na ka jeje kwaku na ne de oba de ne ba de oba yi edru ba bi de na ho ofesiti ne wo bi a ho mpa ho sa but wo ne mani dru ba bi e be sa ye mo Ghana ni mba ne mani bi no wo be gya wasim e wa kwa bi so but e rade wo ka ni nyina so e bi won ka ye te se de ye ka no oba no wa ya de na wo won tete ye o wontetie ne wontie sebe enkwase afutuo seme se wo fa oba se wo fa bema na se sebe otie anamfo sa asamato etu oba wutimi se owo ni si odi hu se bebia na me wo a bema ebu a menye ono a ka meme ne hwan ti sa na tie dia wo to asikyire maame etu ade na me so de mako na ekoda na se sa na tie dia onamfofo mo na orensa aha onum ba ko na samro ba ni hia me meko awonso be kofi so no do bu wa wo se wo ko no so pesa won ko anu awale dabi entie sa ko mo no won na nim de entie a wo se wo kofi de wo fie na danfo no wonim etie be sa no ma be wo bi de na brand ye ye na nipa bi won nkyanya na omo nte na se but I think so vision ebi mutimi ya na ebu aka omusi oye ni obetimi sa oye di obetimi gwagwo obetimi ahwe oba bi school ubisa na ose me de me ye se dachi bia o ka mi afan wan ka mi onko ne baby but inshanka wiade se ma omo hwe ene programming omo fanye sa di so obi soa wo de ko hwe nko a sa nipa ne nsoa ne fa ne ko hwe wo ene wu abaye what a shock ne ade kwakupa komu hwe ko busa yeso abu be ma bi kwase a be ma bi na ma ne ye se yo sa ta no sika ne wabroche na antima anye onkwa eti hua no ma bi se ene ntete bi se ana awofu e wo fie se wan redi hu se nipa so masi na boa obai e ma ne ko abrochira entampa na atu akora ne fo se wo koi na minkuta na minkura abu ye fie ha obi anko abrochire da ye fie obi anko varsity da wo minisika me de behwew but obi ba ma osua fita watiti no morem sa wade enti obehwew na da so no wabobrese ofise wuntimi a masrew emfa won ko na chanka beka nya se me ma me bone se wo betimi so de na me ka kirew se me di bibi hye wadwe mu se ye fie ha ye ni graduate ofia enama brantie so enama nti na de bia me ka sa brofo emfa won se buroni na yire eye grad first eye professor na ni kunu ni ku sabe eye mesini ana se jumla yo prepare bonten emfa ye nka se nya adwuma o but ye ni Ghana ha obi abo degree doctor pa na walewe so obi abo degree o but woni won se wo ye mesini na wo ko wari obi university anya possible ka oba no kwa de ngo beti ase enkomo bi e be free aba ne maame mo aba ada won pese obeyi ya behwe me ye nyina sa no na bia ka bia kire ye pen me kai maame bi waka kire sa ada won pese obeyi ya behwe na wo akofa no but an shaka rade se sa ni pa no ka sa na ene mitoi se onya me san ko be wan pa but me so me pen bi ayeka short as entikasa bi wo a ye nhwe bi ko nyankopon ono ne hyebre se safo otimi se sanipa eti edu mebi ho ayemfa futu se ma yema no ede tu fo se wonnimo sa so enti wonnimo obrempo ahye se wonnimo ode obi a yemfra na koa enti abrantie yi ade a waye no waye ade na breso aba no ene wo twa no ba no so metima ke so ba no kwa ya ade che be ma no wo kwa bi so oba na ya ade che be biko bebi okodu ye no eno ma efe ene no ma a wo hia ene no ma ode nani akohu no was no me san machi so wo hunu se nyamo na mode mba sa enti makai bebi na me firi nipa na de me ba ha
enti mfifire na obema ni samye no enne me so mamna ba hu snow ama ono so de jacket ahye na man kala so e dey ayefe kwaku yetetete ayi ye ne edwa bechi ho be fa chese yo me ka cho ye me na me ka cho ye edwa bechi we ye be bo life papa nye se ne ye na se ayi uzi wa body ni se nka snow se guso kakra sa shawala snow shawala we Afa bezo ya mi. Yana Lisbon. Oyori si o za down yeah. Adeda sugar can. Ana nka sugar can na ka Lisbon. Yo eze na sida so for no wasere sa. Etikwaku yenya ne sa na ma no. Omo nhwe sa de kakra we ya yehu. Ensua. So obi so akohwe nkwa. Oguma bia de yato o. Oh yeah. Ma bia de yato papa. Nye ni o. Wo kai na ya nkofie no. Na nye ni o. Ma bia de yato o. Anka jose me kobo TV. We ya de na ya ma. TV atobo dem. Fridge atoma menso. Ena ya akọ han. Be ma ya de ma wa mane no. So da abondino. Be ma ya de ma wa mane no. O ma de yato ya we de ya hunu nyansa ya fa mfa ba dipa. Anyare but obi nso nya ya ye. Many as agro say. Enti mane nyanka ye. Ade bia be ma de be ma obi a no. Se nene komdo na be ma bi eto aduane ma udi na kanfo do no wa de aboa wo no nti ye hwe da ko ye ka fo fe ne enko anim nya me nhira ma na asema ya de pa nya me nhira ma ya de pa anse ne yonko be ma bi na na e kan ye ne de kura mo o firi amani nu ya fiti ya de pa enye me na na change onzo be change be ma hello yes sir this face me ko do yonko Lumba me po aba paswa ba benene papa de ina ambaya no kase na o de ma ba ina ba ni ni na o pulu e bo ma ba so mo ba ina ma me ne papa de o ora kame so papa ena na ji ya o hu se me wura ho na abaso ya na ji ya o hu se me wura ho na ho over my home say for be fina oluma akra me transe kakra so am my club is scatter and no because only more for more fan transe na ene no you see so for see that say me go give ya konom club na me club so e be go dey just so for party ase say emo ya over the question say see you medua obe 7 play make us go di kan na do say the debate me sadi na twase ebobo ni bia baso na nyankopon hira mo papa because of dey bia can say mo dwumadi amudi yon say if you say mo Sompa bai ene na me wa hokesi ana me tie radio because call radio mo sunya ne ba ene me su en sama mo kaye nyansasam no ano deni ene de na mo de che da ti na say say de oba yi e mani na he no mo so oba yi of nyankopon hira wate just be na me hira pa no hokesi hello yes I obey Abdullah yanko yanim Yamisram enya Sompa kwa mama ya atsensempa esewa jinka na report na obaya je oyeje eman do na musho emani kumemati obema di abema mtwaya ju eni tete obesha se abon kata na wanyo mudi diu eke obane de na mayati ena ngana do no ko tite mani memman ta no mukikura eni komuna ya de obane ya de nyamisam na we no de mama kuma kuna de maika nyamisam o nyamisum ba nyata point Eradin shira waso pa na onye okase akwa otum ze na ofitemu wa win girl in wa woro ne top no emfa la o ke bi she fa bebe wa no wa se oba wa you go baby pa chirda na mo sire no because as that go na mo sire za o de again ye for any to so oh na ni fie we ye ni je hello Beluga ye we did me at Mulai Diangua. We and then you. And then you go na Obana na kona kapita ode why dia Obana piti ya ye on tipe that you ne no bad omo yo ni kaye na obedi ono ma ko ro ku ya prepare o yo na ke kapo abro ko ni adi omo yo ko pa pa ade na ko ti di ko de
ya bi tiana ba amen time and man mo han to be bena for mo to da do ni na ki ni America da show kama ba the time to mo pete mo fuwi mu light obi afa atopen ho a man be do to you can quite better I go yeah man you mo play ni o hello to iPhone na credit bura afa hello yeah good evening evening sir your friend means I'm Kachafi Mampanchi. Nani edikanya meeting program no. Ada masita ni additional no me issue. Yemi aba no aya dia pa. Sompa FM. So intoya sanya emani nyina na wo sanka ya no. Maybe on moyo papa you bottom of the shim na fiato we are mo boni kitwe bi ano ne yakai tie ni aba no aya die na da ka me kan se be ma no so no o confirm ko na gije akudu be bi a wi ano wato ni chino no so ko yo ba ni bunya ye ni ma o dolo ni aduma ko siwe e ma se pa ni juma dia mudi na mi shira wonso hello yes sir good evening oh but some kasafi second nita kwa koyoko fada koyoko mu yankwa papa yo even come madam wase na futu pa wada ma na fa ha waka na ko asan so ko nya aso de mo please yeah afutu pa wada ma na abano ya matan bi na kra san shan kan ya obi abi mana o yin kai yin fa se yin kai da yin sha obenyin sha mo che bi da we si yeah, I didn't. I ain't saying no. I ain't saying now. No, I about what to turn. No, or about this. About the man. Don't know. Man, and all. About I don't want it. It's not that from man. I don't want it. When they get now what they change. What about so I'm like when that you went tell them. No, why the man. Why he said, "Oh, I can't work. I can't man of but when I'm here, that could go on and wife. Or tell papa for pencil. Yeah, I'm sure. Yes, yeah, Jomo. So hello. Yes, sir. Nipa pebo ko ni ofinso nipa de mpebo ko ampa yenko yenim ga atade ka ni ka wo bia eto to inu oba no nyame hira de papa nyame hira no ne yefu mu manyina nyankopon hira no nyankopon man hira emuso na boboa no waya papa emana mama bo mo hwe no musu sua bi oba na ya nyame hira no nyame man ne mo le ko do mu bida o mai tika mu o na busa zuringa wa nyame hira aya me chiame mama Anita hotel baby obi ana masre urade nhira e de amano yefuna wo me mama akoso ya demfu aso me chia ne pa last caller hello ye baba wa po tele oba de adama na anso e ko po adon emi de dem aso pa na azo ba ya yi na da bu ako o ka se no na onu bu wan fo ba no anko yu ka na wan fo ba na ntu kan yu nurse na mo de show ba no school again yu ya me ko aka ma ba so na we yu be ino ino wo de ya aka no do ko ro ko fu hu yin man cho mo ware ti wo wa ko ba ya obana ino wo wa hu to bi na ko ko tse ya nyame gan we tu odini mo bon enti maye no bayen ino bi no tu wa de mo wa ya ko pon ni wo da se papa na e bo be shira no na we tu na wa kwa ko ni maso be professional tire ati mo da bi nsia e ma mu na baba yo nyame nshira ona onye okese obi a na otie adwumade bi esre urade nshira de ma wo sede ye ne da na nkosi fiada de bia be hia Wofa ene na pamfo. The name still remain Kingsley Kwaku Boache, popular known as the nation's uncle, Wofa Bishop Lumba. And menam di dwumade no watna me de ma ba bia ne ntifo so obi a chia no ntima amantia kamedi fiada na motai humie ne senti no yesre urade se ne oye bia an betima ye ntem na wababa be fa ne seat ne atimi akoye nim
na me pe china nso so obesa ate nka afi na wie duru hwe ho so ye moja bebere ne ne ebehwie agu ansa na December na kona wie ye ne nam ka nkwanhyiam ne nam poison mu ne nam epobo ebebo atia afoforo edimisre o ya no ya hweye o ka atwiem o moto twiem o sakri twiem wadidie mu nkasa yem afiduru ahonhom ne batan ndine basa ye behwewa wo ye ne yashira wo pene a wonye ne adome no ndine nyina so dwenefra udi dwuma mpo no bi beto ade wo wa ne kasa mu no na wotwetwa ne maso nyesa afene nkwa wiye no waje yale bi ato ho so a wotretie ntretie we ni am de jaw me de wusi a menim se me de pam ye beto aso nunu ya kenke wo fie afrane nso wo fie menim se omu nyina ata mati sana director oji ono nso wo fie nana togwe ono so aba fie abesra menti nyame nhira mu nyina no onya mu kase me ba fie sesi a Mr. Samokwa Kudwomo lecturer of Dunkwa nursing and midwifery nyame nhira na oma oba keto anso ahoden na wonfire ne yade mu nyame nka obi a yakra mu bye 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 bye. Aya home children 15th to 20th December 2025 yes renya me ho bone fata ya sa renya kopon se ye kwa fufuro mu on hwie na ho odin ne nwosra emu ye nso every that to the 15th ekosi da ya wada 18th ne de akwankyere no obi ye no woni fie na anwumre ye nyina ye ne Bishop Abeseki kwapon sida. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Yama atie for any other for nyina kwaba ade ba sida our jumadi eso. Everyone dey message now the wakoma ade machi na ya jumadi no as Christ so. Odom fo nyankopon enen no so o maka se ni nyam enkan ni. Amen. Eda wase se wa ma wo dom no afa ya so. Enne wo ma ada so tiwa tetema da wo twemo jeje mo fusania. Because I amen. Church maybe a shower radonsa. Say Christo Mama Massa would ready issue. Or to me, one day and I can see my apple for a tear for near to food and any share. I would to make issue. Christo would give me a bonfire. I didn't think I can't see about. Amen. Head and radius. David said, we in the radius, we and I know you would. Amen. Yet, yes, Dania, ye more body and Kupon. Obo ye humba ma ye nkwana techre mada ya bodu enumre e na domni na humba obuno se e obi fufra ye mbi ya no ne yenka enye obi fufra e ya saforade ni 2 minutes na humba obuno na do ye nti ene ye de rade ase ye nana se na ye hye ne den kokwa ni nyam won kwa wode a kye ye se ye kra so ti ase a ye ne rade ase ye free mu nyina free a munina, ye cramunina, ye more than in Yesu. Ye more than in Shani Chrono. As answer, ye, and I do your order. Say, ye radina waya, or my Israel. Say, Tiasia, a radiatum, and in a home of Bronte, that's what Tiasi be or not fasted. Any a year, master for Radia Rama. Thank you, Jesus. I am not doomed to that's what Tiasi. Mona nyame aseda warrior siama adada oh soma liba krono enyumaya Nanyame asi ya para warrior ria sama ina oh sama niba kuno Nari
ya sasi biwe adina enadia oma yako ena nyumreya mi obosoro eni ya sasi biwe adina oma yako yeyina yetu hallelujah yesu di nidina ya wawa apa oyide yesu di na ya wawa apa no hallelujah hallelujah yesu di na ya wawa apala yesu di na ya wawa hallelujah hallelujah yesu di edino apala yesu di ayawawa edino ayawawa hallelujah hallelujah yesu di no ayawawa yesu di edino ayawawa hallelujah yesu di na ayawawa apa ana you know yesu di ya sense ya kopo hallelujah yesu di no yesu di no yesu di no yesu di no ya wawa etini di no aya wawa ana diro ato wa baba ana you know Sasa
Yesudina ya wasu Awamati na ya wasu Ya basai Oboso Numa Yinara Alana Dio Saya Bob Anima Yama Baba Bibi Watsi Yamuno Nansan Strange Yadi Watsi Yesudina Amen. Hallelujah. Amen. Mr. Comfort, Nyamisha Minister, Nyame enyo kesiye pa. Ebre so du se we Nyankopon akoa waginedwa Awurade adom aye kesiye ewo no so Nyame tumi ne na hoode aye kesiye se rekwan a Awurade nam ye papa so di Nyame asem ba na asem ne ka chi sene etro ne ka se yanko kana asem na nsenchani bedi akire ensenchani di akire yaresa awodo edadi krofo anka bonsam akekere omdo magum pochire mu Awurade nam ne dom so sane wo mo a na nwumre ehu behia se ye betie Nyame nipa yi ebre ye akoya papa nchen wa asem Awurade di asoma na wie ebrem se onfamre ye edini ye Bishop Albert Saki Kwapon ani die Bishop yamo akwa baba fidie so asofo mejo so ebru Kamishra Bishop na sida our team ne nyina mompo mo te sen Onyankopon adom ye ho ye pa eda otumfo Onyankopon ase ma memfa sa akwanya so na menchia Sompa TV ahwafo ene Sompa radio atiefo ne wona o hwe na otie o Facebook ne YouTube ne nyina nya menchira mu pi samre bia mo sign mombre ne madaje na modetie sida hour ebia na ne da de kan a otie yan sida hour efri edadwoada ekosi ne fiada ebonon kron anwumere kosi no du biara ene de dwumadie no ebrewo na ya to dwumadie ne din se hefa ena ye janomo Nyankopon no ewo resetete Nyankopon no ohye ni munyam onhye ni wuo one ye janomo nante na ye janomo ni mu anwu ase enti enye ya pan so osofo ena Awurade ebema na kidifo animu agu ase na sabre die se sida wa yenya bape ebia na oye hoho ewo Jerusalem hadia na Nyankopon asama ye de bere ahwefo ne tiefo no Nyame tumi ne na ho den de ekira edi adanse ahodo eno ana mpanyifo beka se adanse asroto obi biara bo ho adwuma adanse yare adanse akwantu adanse awo adanse Nyankopon se nsankyereni ebedi hefa asem nachi hallelujah amen enti ye bape na ya kan cho se bebe bi o hwe ye free o tie bi afansio esi eye TV no anim na nyano ye nyane nti ye se obi se ne TV no ye de en bia frastin bia na bebe bia na ko ya apa TV no enti ye se fasi anim efom o de TV no kura bosora fasi anim wo fom radio no bia esi bia fasi anim fom ebra nyame asem oba no na nyame tumi ne nyame ahoɔden ebowrem o wo documents bia o CV bia fa to ho ebi so a wo hweme o de hye bi yare ba bi odanye fa to Nyankopon ne din ne ye yare safo ebi so a wo hweme a wo tie me o de hye bi obabi bronsam afa no nomum bronsam ache no awo ne che homammu me de ka kire o se nyame ho kronkron no ede ne saka obana ba bibia bronsam de na du biara afa ho die ni oje
ebe ya oba ne dia na nipa omo ye saa nwuma no omo hyase edi ho adanse se na me ba na sebi wa wura tibia biem sei anso me de ne photo to eye TV n'enim no enne saa tibia no me ba no afrim ma me fa akonya yi na men ko MCR ho na azuka bema one your friends MCR fo ni nyina omo boy adwuma na enne osofo enatade be hia azuka ne de se one omo Europe ni America for na eko awo no ho na menu se awo no so aba Sompa ha de a enya sanketo at my back be name po boy bi na ogira so a na chase na the America na papa omo boy juma one eye na pamfo omo MCR nyina eye ata Kevin so de ata sana King Solomon na menya hu eye Euro na ya eye aboje sema de me buy menya hu no ba bi owo bia me chia nankra for David mo nyina system mu nyina Nyankopon o nhira mo se mo boa na mo chinchim fidi kese ma yeje yedi atwaguo ewo space na so Nyankopon o nhira mo na ansa na ye bekọ Nyankopon asem so no osofo ahwefo net etiefo mo ntie ni announcement eye bosome December every January ebesi December Nyankopon abọ ho ban Nyankopon agi wafri sohwe don ahodo nyina mu yeyi nefua maako nsia ayedi kire yankom na fasting we die sida hour ahwefo tiefo nyina ene asorefo sida fo nyina na fasting no enti mu a afi na mode aburu begu nsuo mu no de mama mfa ngum ode agum so ahwe nsuo no firi ho na hata na ebe wo festo ye wi akonche ne wi a odi nsuo no ata ho na prebia ya meka se ye nya fasting emfa mpesika o pesika ye adwuma na onyame ahira so ama na adenti na osofo ye fasting no efri edadwoada eye 15th okay ekosi ya wada no ye fasting wo ye fie osofo na edru no nsia wa break na anajo ye ba Sompa TV ni Sompa radio ye ni wa be bom pae na edebia ne da ene mpae ye be bo efri da dwada no ye be da urade ase ama ye ho ne ya da urade ase ama ye busua ye nyuma afi we anwie nipa bi yie nipa bi ene ye hwehwe wona onkati asefo ho ebia da na ya afo egudam aso ni nyina mu nyame hu mbobo eda to so mienu aye 16th no osofo bonne ketenkete ahodo no bonne anipa yoye eno na tetefo no yoye a ni wikuru no na Nyankopon kwa akose wo anso so no omudi muada na nsa no nyame sakira na adwene ewo oseye na ka ekwo wonso no ebi afonso bi a wo yoye oba bi yoye no ede oseye bi edi wanim akọ 2026 entis once rebon facha Nyankopon seye oye no kwafo ne trenini seye paimo ka ye form so a o de beche yen no bete ye ho afrinioma entre ho osofo ebi mpo a wa wo hwam ya wutie mo ye osofo oye elder oye de be deaconesses osomfo ba osomfo bemma osofo oye Kristo ni mapa from so ni ho anso o ma no so e die na o ma no so ye die na ukru no so ye die na o yire no so ye enu nti na ebe sre bonifache se Awurade so bi mpo ye mfom so a ayede sunsun so bone bebre o se ye gyanom aye bone na oni ho na ye na yetia omomumu yo no so ka na bone na mfa sansan bia ni wanim ni wachi amfa wanko wura eye 2026 no na ye ba ye be yi hu nyame asem na ye no wagina so abompae osofo ebi so na ohawa woni namu no hu hia nyame tumi ne nyame aho oden efise wo kai Esther nwoma no a Mordecai ne wafa ase eye Esther ohima Esther die na Haman hyehyeye oso ye so obehye wonase obeku na Esther ene ne wafa no pai mo adadie no di omo hyehyeye no eye dan ebo adane enti ubedi mu ada
said dear Nedi ato so na program no team na ano worship papa program no team no ano worship na onyankopon na nkasa ne mabi sisi ewa asase so onyankopon na nkasa anya ne de enti nyankopon na nkasa kan se saa nyoma yi o ma ne nsi bio enti program no team ne say never regain and say esibio ne mabi sisi ya onyankopon na nkasa ne bie na no kan sa brofo no say never regain enti December yi fasting program na and say esibiom osofo bi hwame obi tie me wawo mamu mienu miensa enan one bema atran finhia mienu miensa enan enum edu omo first born osofo wawie university na chese omo tena ye no finhia be se di onuni o edu num no ansoso bema no enye oba no ho ade enese uwu ne anase Yesu banda oba no ne bema ne nyina mo ko boro nsam gem efri so kan this woman Revelation chapter 21 verse 8 na ose na adwama mofo nyina ebekọ ewo obronsam ejanum sa so na Galatians chapter 5 so verse 19 no e kan so hunam no dead pefe eno be hweme obi tie me se bema na won ne tie na ontimi nya ho ade na ebibio ne iPhone ekuta no 70 Pro Max no etimi ye ho ade ena ma bi ye den eka adentia eye bibi eya pambi e wa busua no enti wo se 2026 never again se metena sa empratwe no mu metena mu obeso hwame wo tie me die pa na esi wa ware kwan asofo na no okay Acts chapter 16 ebra asomafo Paul ne Silas bompaye ma prison dan nyina bubu bie ya no die na your friend say efiase o se die na simi kwaje meso bo kwan se die enti oba ho hwa ho fa kuta wo be ma hwa die na esi se obeye oba ho ade na ote ade friend say bonem obi soso nya bone osofo ansoso die na esi kwan a esuje die atade na hye wache eno ntini ye say never again 2026 I was say won so ye frawo oware ni obi hweme obi tie me ye say bibi wo fi ho wo ye adwuma enye yie o say 2026 de never again say sa de na entimi ninya ye say ya to hye bi wo busua no so ye ehye bi wo ho say o frifie ho a unyini nche mo sa o fa no nyina ye wu asa o ka kire adekrode na wo fie no say never again say sa petu wo owo fra no entimi nya de entimi enti fasting no ye be ye na ano ye de ano den monkoa mu ye bibibia mu ntimi nimo breso aba sa de no entimi nsi osofo a wo hweme menua nyame akwa nyame afuna wo hweme lady pastor wo hweme menua osofo a wo hweme dia na wo krom ho se wo krom ho na untimi twa akra ma erade untimi nya nyankopɔ adwuma ma ne nye yie me se ye ka kire sa kuro ne se never again if so kan ye se epoaja amana ma kwan so o se kuro anaka dade be Sobulon amoda suka bi no o se ehan bi ye den enti na han bi beto kuro no so han beto asafo no so enti program no ye se dia ben never again enti no bobi amane no bi so bobi amane se fast no every edaduada ebe ya konchre na konchre no betima in 6 to 12 obey tima in 6 to 6 6 to 12 denti na wonko o man sam hosa amunya adwuma oma waresem adenti na wanka sam akwantu sem nkwa de na ye de adenti na ensanom ne nuama basabasa tramadol ne red essay efie ho membru no a eduru maso wo se enyam bana wo se enyam mano not my child enyam bana enti wo se braso se utime sore ewa konche se gidi fo chire kombo mpaya bibi ya dan esi efisa Esther nomo e chire kombo mpaya na BBC ya hallelujah sabre de yanko Facebook no emra na yama mo akwaba enti afa na o hwe yan sida hours so de adanse nam fa wonsuo no documents ni nyina
egu TV no so CV ni nyina na yebebo so mpae ye mo Facebook no so akwa aba intentem Bishop Facebook no so aye she omo type never again Grace ano e was so Vivian Jesse e was so Erica Jane so e was so Felicia Boatin e was so Pronk e was so Inshraba e was so Dinah Asare e was so Asumanin Root e was so Georgina Ayambri e was so Beatrice Japan e was so Boss Lady and also e was so Ochre Gladys e was so ma sofo aban so atwa Sanso na nanafia enso ewa ha ena Gladys Buampon enso ewa ha Aisha Dauda ewa ha Sheila Adepanso wa ha Enshiraba enso ejina so Joseph Sam enso ejina so Sana Rose Apia Ruth Asamwa Porsche Osei Ochre Gladys Philip Boache Vivian Boatema enso waso Benes Japan Felicia Boatin Vida Osesapon Evelyn Edu Benis Opoku Fosua Juliet Mensa Alice Amwaten Samuel Danson Boatin ya Justina Echampon Jimaima Owusu Afriye enso waso Joshua Edubuampon ena Louis Apia Kubi enso ewoso me to also YouTube no so a Nana Akosua Jamena ewoso ya Owusu a Amo Ama Michael Apia Kubi Salamatu Ibrahim Nora Yadomboache Hega Amadu Hega Amwa Zinabu Amadu Inshraba Mama Rose Ejinaso Anthony Poku ewoso Angelina Fokuo ewoso Emmanuel Opoku ni esom Abena Ejey ene esom Suzy Danso ene esom Anna Williams ene esom e YouTube no so ene enumre Sana Samuel Danso so ewoso Mustafa Kofi Feza and so Anna Victoria Sapon and so ejina so Sabre de mon like Sompa page no na mon share link no na afoforo so entie nyankopon asem no na mon fa ade ayefa na samo comments so emra medikan aka kire mo se nyankopon o Yesu Kristo wo sori ya se ye nyina ye nkoye wiase amana man nyina na suanfo ti wo so kwan ba kwa na ye koka asem papa no kira bode nyina enti wo so kwan ya wo so betimi arechi nipa awo nyankopon asem no so ne se wo so be share link no na nyankopon asem a ebei no na namo so no obi sakira wo link nti na ye wo na watwen sa akra no amerade efisa Daniel chapter 12 verse 3 no say madwoma no ebe shren na wo na otimidi okra no ebe osoro ahenni mu no be shren say da pem ensroma enenam se program kase koso nti no bosomi we asama be no che no point ya fa ya be kan ho asem eye never again say ensi bium bone no ensi bium owumawuo no ensi bium ade bone na tutu nipa no ensi bium eno ene asema bosomi we ya fa ya beka ho asem na yeyi asem no efri eye Mose nwoma edikan eye etinwotwe yumo aduonu kosi aduonu mienu na aduonu ba kono na kan sa asem no ebra onyankopon bo onipa no Bible say nipa edoso no bone ebedoso na bone nti ene ye penso so die ena ekoso ye fan to tete ho no na ye hwe de etoto tetefo no enti se nyoma se to tetefo no de a na wo hwam ya utie me be very careful utimi nwane emfiri ho enti ye mie ye twere sem no na ye nko Genesis chapter 6 verse 1 to 8 yentie nyankopon asem Genesis chapter 8 chapter 6 verse 1 to 8 and contentem Osina enipa free asia edoso wo asase so na owo mama won no onyankopon mahunu nipa mama se won ho ye fe na wale wo mu biala ope na awurade ka sai no moment re nipa so nkosi da efise oye honam entini na ebeye mfie oha aduonu enanu mu ne akire no abrane akese wo
asase so na onyankopɔn makɔ nipa mama no ho na ɔwo mama won no yenum ne abrempɔn a ɔwɔ din firi tete na awurade hu sɛ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wɔn akoma mu susu nyina yɛ bɔne nko ada nyina na awurade nu ne ho sɛ ɔyɛ onipa wɔ asase so na ɛyɛ no ya na kumem na awurade ka sɛ mɛpepa nipa mabɔ wɔn afiri asase ani ampa efiri onipa so kosi nɔteboa ne ɛmoa ɔwea ne ewiem numa so efiri sɛ mɛnu me ho sɛ meyɛ wɔn na Noah deɛ onya adom awurade anim. And Noah found grace in the eyes of the Lord. Hallelujah. Amen. And now enyumre ahomache anopai bebe bia o hwe me a wotie me firi biara ye woniama bia esisi woni pa bra bomu a enya nuama papa ono nyankopon ankasa mpo ebisi won ono nyankopon ankasa bra bom a onyankopon hu se enya nuama papa eno na bosomi me pese me nu mienu ye bobo ho ne yakotwere sem no ne ye de toto ya bra bo ho ne ye hwe se saa nuama na etoto nipa no eye nuama papa de di kan onyankopon na di kan bodua ewo asase so yes nyame bodua enti enne se wotese amafo bobodua enye emane nya wo adefoforo efso nyankopon na kasa ne bo asase dua bible say onyankopon bo wi ase ne mo adeduo nyina wie ya no ena obo Adam ni Eve ena odi omoko tena the garden of Eden ena onyankopon den hyehyeye ema won na mena nipa efom onyankopon ne aboa owo no onyankopon bo asase ni dua enti nyankopon dua na obo ye no edi asase ni nya ni emo sotefo edi wonya enti yanko Genesis chapter 3 verse 17 and 19 enti enanso so o papa no bi ayebone bi o mame bi mo ayebone bi akofa no mi bi abeto ebusua no so efiri se onyankopon na kasa de no me eto asase we so pen ena duru baabi no onyankopon sa be yi no me no efiri so enti se wo anye no ho ama onyankopon anye no me bi a ena mo papa bi boni a wakoye o mame boni bi a wakoye o ofa bi boni a wakoye ukromo hene boni bi a wakoye ohima bi boni bi a wakoye osofo bi boni bi a wakoye odifo bi boni a wakoye a ede numi abeto kuro no so ne abusua no so na onyankopon enyi emfiri so a wona wo se wo ye hwan ebedi unya enti ena nipa bi hwe me nipa bi tie me ena abusua bi edi abene ebusua bi twa ajo ebusua bi ayeden ato woni abeso no ebusua na asehye ebusua na owu krakra sifie ho osofo mpanyufo ni nyina ewuwo eno owuo no atom mrantia ne mbabawa obi so hwem obi tie me ebusua ofiri mu no efia ofiri mu no afi bia ni pewu osofo bo ho afi baako ebusua baako ni pensia ni panan ni panum ana ewuo adentia efise numi bi ana ye adwuma efise nipa ya asoode ene nipa ye chiwade niema onyankopon se manipa anya no ene nipa ye ene de to Sodom ni Gomorrah no eno papa ene soso ye ene osofo obete obi ne ba eda obi ene ne nua ba eda obi ne na ase da ene nyoma be na ekoso social media se Ghana mpanyimfo ansore se hemfo ne hema ansore a ede no me bre busua ede no me bre kuro ede no me bre oman efuse nipa bi ye obi awo tete no enwe wo yie ede how by yentie bone a Adam ne Eve yo ye no yentie de onyankopon de yo won o se na Adam de okatie ne say se wotie oyere ne na wodi dua me hye se eni bie ni nti wunti wadome asase ya mu na obedi disuo unwa na nyina na nkasa ne na nkyerane na ebefifiri amawo na wadi afuo mu ahahan wonim fifiri mu na obedi die di akosi se
obesane akọ dotie mu efise emu na oyi wu free ye o ye dotie mu na obesane akro amen na me say asase na hefa na nyame bo asase no dua no say timu biom 17 timu biom o say na Adam de o ka tie no say say wotie wo yere ne na wodi dua me hye o say eni bie ni nti wunti wadome asase o say wunti mabo asase ni dua enti nipa bi obetena asase no so de di kan obebre enti Adam obesam wanim fifre ansana onsa kwano na wo ya mu de chemse enti ene mema ebre osofo mema brenti na mema nchena mema wu no osofo adwumade na mema eye anso se na mema edi bema natade yesemienu miensa trousers ba ko be hyesa enempo adotafo dietitians ena ekire waduane adi na wania esubewu ntem osofo se hama na yeni o they say Bible na kano they say no yeni abanya so obewu eye numia nipa ye oye no ena akofa ba verse 8 was nkase ne nyanchanse na ebefifiri amawo na wadi afuo mu ahahan Joseph was say o show medical o ko dietitians for mo kiro say enwura no na ebeboa mo wanyina achewo enti eye numia nyame ede dome onipa ana so oba so yaw ene me maame no ne me nananom amu tie me osofo ade enkokwa eyawo o de wawo du wanya bedudwan nyina di adanse se eya ayese fasten enkokwa enti maame ne papa wu tie me ena nwumre no eye nioma bia onyankopon na kasa ede to asase wesu a eso sotifuo no ebreye eno nsoso na ye na gyanom akofa aba obete ye so oba pemfo bi osofo yakoku no ya twetwa no ho oba no wuo nyina ose wo no wasefo bone ode yami wo no wasefo bebre na wakofa no me abeto na nka okra ye bone no kasa okra no na ka ewuo na ene die na ye hu na busua bi so de na toto abusua no bi osofo na abusua bi hwe me abusua bi tie me e na omutimi ni omo breso aba e ma wo fi onyina sam ho osofo omo kwa ware no masan aba omo wo fe bibi koso eno nti na me se efi dwada ko ye fa ye furu nto ho ensra urade se saade ye no e wo se eduru so no e wo se trawo I was a traw mano. I was a traw mano. I was a traw wankasa. A few bibi wo fio. Bibi wo fio. Also for drinking a few 4 person musum nyame omuntimen som nyame. Wankasa odi adanse se. E wufo som ya ye be ye ne fefe ma wo desie no. Adanse abusuan panyi yeyi nipa obedi fan ho. De asafo ko bedi ye no mu nim no se nya no kra. Owu ye no kra no. Mu yi musuo, mu dane dua mpo ansa na mo hye ye dan. Okay. Enti dia na ekoso ofie ho ni panti menya dan ensom nyame ofie ho. Dia na aye esum ka bia ekata busua no so no. Na enti Bible say osofo nipa no doso no afedi na bone doso. Enti nyankopon se manu me ho Genesis chapter 6 say my den enne yenhwe de ekoso osofo bronsam yi ade a ye friends owuo ne nkwagie afri ni patim bronsam yi akontabu afri ni patim ana bronsam di ajapade akwantuo ne sika awade osofo ene maburu edo ma awade so di agoro ene ade etete abusuamu baako ya awade osofo obi ni o mama anya obi ni papa anya obi ni ne sofo a wa bre no ho atunufo anya ni nyina ya awade na afetete o enam aware nti Adam ni Ifa na nyankopɔ ba mo kyɛn anopa ni enwumere no enam aware nti oba na ka kyerɛ ni kunu Adam sɛ nyankopɔ boa nyame na no wasifie wa creative villa what the garden of Eden mamo na munuama nyina ode ahyɛ wonsan wo ka kyerɛ wo kunu sɛ nyame boa ejidi Familiar for praise him the Lord.
Jemeso ho Jemeso ofie ho ka ame ho ene nioma etete nipa ni nipa ntem aware osofo obi awo ne ba ahwe ne suku ene ejanom na enam nyina nyankopon hyiramo ene afi kwa awie ye no osofo bo okra na ne maame ne papa kora no ne kasa ya ache ene ma aware bi a wo kwa otunufo oton kasa no obi ene dia na ekoso ene me ba asa me ba be ka kira hwefo na tiefo se bibi koso enti se wan solie nyina ade no edinya ade ne yede edinya osinya kopon nu ne ho se wabo nipa ene nipa adwiri nyina ya wade ajapade kasie yemie bi adwuma eye enti wa wo hwame a wo tie me enti wo kwagie no so odwene ho enti se wuwu ahe na wo kɔ emra ye kasa dotie kon dotie mu ro ensonya dan na fotuma sosonya dan dia bushopenye so de shenam egu na no so kasa no ehi na wokɔ enti ya odwene ho nipa nwunu ba bibia wokɔ enti me ba se me ba be ka kire wo se niam bi atetefo no yo ye anwe wo ye osofo nipa tie nipa na asase na no me da so enti eduru baabi na wiase nyina fom nyankopɔn ema no wa nko a na enya onyankopɔn ni madom osofo wiase nyina nipa nyina wuye ema na be ka nipa nwotwe pe 8 people osofo de ekoso no se Yesu kura mantama osofo be san ye den ebe se tete no a efri asori de nipa se obekɔ anso nyame asem no de nipa se onfanya adwuma nipa obekɔ asori aba anso konkonsa ekoso ni nua de ben na ntitwitwa enenam obi so obi aware egu osofo nso so sori akwasi ada no wa chefufuo no akwasi ada no otesoro no akwasi ada no kuta bible no anso so no sana tete no ekosi o se na nipa adwene nyina ya de ban bone Genesis chapter 6 na nyankopɔn se manu me ho se me bo onipa enti ade onyankopɔn kan ye a onyankopɔn se o mani nsi biom eye owu a onyankopɔn din so yiri be kum nipa no enti yen kan eye verse 20 ye dan 1 no eye Genesis chapter 8 verse 21 no Genesis chapter 8 verse 21 na Awurade ti afɔde no hwam no na Awurade ti afɔre no hwa no ɔka na kuma mu sɛ ɔka na kuma mu sɛ onipa nti no me asase bi mendome asase biom efri sɛ onipa akuma ma dwene ye bɔne mfiri ne mɔfrase never again enti me yesa no me no efri asase no so na men sai de atiase nyina na men sai de atiase ni nyina biom sɛ de ma ye no hallelujah enti onyankopɔn hunu sɛ osofo de esiye a odi nsu yiri ese nipa nyina ma ne beka 8 no onyankopɔn sɛ o masa nyoma no ensi biom de to so biom asase na obo asase dua no on sɛ mbo asase dua biom enti wayi ndua bo no efira asase no so ene die so na da abusua bi so die na da wo so ene yare bi abeto abusua so a unya frifie ho a unya for 40 years ko na ni yade esikiri yade sisi yade stroke na abeto unya ware so a esesa ware na ye den eguo aso no obekọ asore aso saade no edinya enonti ana sida awa ahwefo ne etiefo ne sida worship center ya kan bomu se efri edadwo da ebei ko se ne memere da no yeyi da na si ho se ye di kiri ye yem kom na ya kan che rade se sa nuama ne de ensese esibium enti nuama ben ena won so ompese esibium enti ho adwuma na firi dwada enti wo kwa adwuma no obeye akonkyere de akọ
na ode akonche aduru anwumera wopa bibidi a ya behia ewo TV so no radio so na ye dem paya anu oden aba adie ben na ekoso a ompese ensi biom efre onyankopon edumi asase no nipa ye bone no nyame din so yiri nyina be kum nipa no onyankopon kan se o masa de ne nyeden ensi biom enti enne waso omo asase ni dua biom onfa enso yiri science asase ni biom efise wanu no ho wasade no eno na ema eye nyankonton a ye friend say rambo eba eno na ye nsankyene anyame de to hwem ma nipa nyina hu say enti maame ne papa ebusua na wo firi mu no die na wom wan kasa so die na wo nan mu wo me no wa wo hweme ya o kristo ni a wo hweme nyema be na atoto wa saa anu ya ma no esan edi wechi di akowura 2026 mu a saa sansan no saa nome no saa pam no saa benedie no saa esu no saa dayeso basabasa no saa promise and faith no also for yen hwe man bia senia omodu o ma wade mfie so a omosamo enyo no obekwa busua no yesi bibi wo fio wo se saa de no ka chese never again obi hwe me obi tie me osofo se na yadu de ben winter omo Europe omo hwe no osofo weda no bonza mo ba ha ya mo se ya izuka dum ya friend say e kwa no dum kakra 16 na mo se ye num no -8 -8 -6 -4 o se nso so wada no bro e bi sha atade enan enum insia anso so wakotena obi man so e fa saa awo ni nyina mu aso niama bonu na etoto no yare bonu ekoso wo Europe adwuma seye ni sike nyina eye basa na waresem aye basa ne ma wa won ewa abrochire ye de yare agugu won so na ebia ware akogu ebia kohia owuo wo bi man so awoyi mu mechiamu amo Europe nation ni America nyina mechiamu nyina sida awa echiamu na erade mamo bre enya kwa nyame hirawo na onya okese se na wo sai wo mmere na wo ditie na bone a nipa bi yo ya onyame edome asase no sa bone kro ya na me no eye asoode a Adam ni Eve yo ye Adam ko tie ne yire ene ho na wo tie no ebi tie nuama bone e wo social media obi tie nuama bone ehwe nuama bone e wo TikTok ene hwe oba warefo hwe bema warefo hwe pictures bi odi akogo hwe nsem bi a waso wakoto airtime be se 5 cd hwe nsem bi a wo keka ogidi ni pa hwe de se na wo se ton die na ogi ni wiase asodina Adam koyoye asodina Eve koyoye se ewo enye hwe Bible nyame nsesa no Bible na nyame gina so a ode se wiase no sa nyame asam no krona na minuti no te me ba se me ba betufo se oyo hoho ni o ma mfrafo ewo ha ti wankasa tena se ne nuema bi a wankasa waya ompese esibium wodi oni pedua ye ene nuema bi a abeto se ya wo wato abusua bi a akoye nome abusua se Ewrade hu mobo na onye wo mfrim eno ene ya hyehye programmer yese never again na abeshia eye God of possibility eye prayer festival no enti ni da fiada eye fiada ebe na wotwe ne de ye nyina be piem ewo fikesiem eye asoda kesie no mo ene ne memene da no na ye de afenom paabo ni nyina aba na wie ye na ye de asedama otumfo nyankopon enti save the date eye God of possibility prayer festival na abeshia akonchire no enti osofo anu be ye de papa akonchire asa abeshia eye mo ba last month program eye November edition no enye se obi ka kire mo akasa mu hu de Ewrade yoye na we akonchire asa abeshia de anu be ye den enti numbers no wo person baby bia save the date dia santo so ne se nyame ya adoma nyankopon ya adoma
nyankopon ya adoma na ochena ye ba ye betoa so na ya kyerɛkyerɛ sɛ na program no ebesi akɔ na sɛ ne ye ya munyina munim sɛ o wadanse a ye numbers na wo TV na nim nyina ya WhatsApp number mu bebre ya mo frɛ sɛ nyame ye bibia ma mo na mo frɛ mo ntimi ni pa frɛ no dɔso enti wo dia o ye no voice note de ba na ye bie line no tum wadanse na onya kwan obetimi edi sɛ kwan amemu a ye bɛbɔ o voice message no adanse na ma afoforo ati nyame hyira na onya okese enne nsema ye de bra wo ne se ensese saa nuama no esansi biom efiso onyankopon na nkasa hu se nuama bia enipa ye no a oye no na emu oyorom enti ono nyankopon so obo asase dua no nipa hu na mane ena wo so dua bobi no me bi da busia na so se wa ma wani amera ebeka wo so nyame hyira na onye okese wo Yesu demo amen amen mo amo Facebook no so nya na youth mon type say never again 2006 year 2026 never again and say ade no essence next year biom wo Yesu demo amen and ye bre no nti ye bom paye kese mienu empire ye bone say akanafo mako 22 days eye nefo mako aduonu mienu 22 ye de nano be rade nim asra rade se rade nkaye ye nyuma semu onkaye sikasem onkaye ayaresem rade nkaye na yamfa bone ansa wura afefufuro no mu biom rade nkaye wo de ho na opese rade nkaye wo kese rade Yesu enen numere yo wasama ba rade kaye me senior wasem sie remaining 22 days rade kaye me rade yamadoye sikasem femo ejumemo awaremo apomodemo rade kaye me biewano bompae open your mouth and pray remember me oh God rade kai wo Europe rade kai wo Asia rade kai wo America continent bi a o tell rade kai wo Ghana krokese no ni kronkete no rade kai wo biewano na bompa rade kai me say wo mo huno bi wa do yeseke biewano na bompa biewano rade kai wo remaining 22 days rade kai wo bonfire in the name of Jesus, your bonfire. I catch a radi say. Remaining 22 days in any evil agenda. But some jire to bia. Ewa na aka wa fimo. The say wo say wo ba say wo juma we different fiba wo Yesu demo eradin penguma wo Yesu demo bi wa na bonfire. Any evil agenda I break out. Any evil agenda I break out. Remaining 22 days I break out. Na aka wa fimo. Opone fani jire ọ̀fọ̀nù fọ́nù sí ṣẹ̀yẹ́ ẹ̀rọ̀dín pẹ́ngúmá wọ́n àwọn ṣẹ́mi àwọn tíyẹ̀mí ẹ̀rọ̀dín pẹ́ngúmá in the name of Jesus ẹ̀rọ̀dín pẹ́ngúmá lẹ́ẹ̀dá bọ́ọ̀ṣà torí andẹ́lẹ́lẹ́ ha wọ́n Yesu dẹ́mọ́ bùrọ̀sán kílẹ̀ tí ó bùrọ̀sán ṣẹ̀yẹ́ ẹ̀wọ̀n náà akẹ́yìn bọ̀sọ́mẹ́ ẹ̀yìn mọ́ ẹ̀fọ́ yenu akai 22 days adiboni bia erade penguma esu aweho ahochire amanenya erade penguma finish the year well we are finishing you one mano kukuno ejumano asikasano wo Yesu dero in the name of Jesus in the name of
of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Mama on Facebook no so nyina mon type I break out. I break out. Ya me shira mo pi. Se o se umre no wadaje. Ya de mre na ye adwuma sa media fa bunsu. O documents bi ne mo mpa ye ngoso. Awurade me gye wasem so ma awo Psalm 107 verse 20. Awurade sa wo soma wasem e ma ne ko chumba. Me hwe nyame tumi nyame ahoɔden. So bibia wa pagya nsuo. Nsuo no na ne Yesu moja. Ɛna ne nsenkyerɛne nsuo. Ɛna ne ayaresa nsuo. Wo Yesu de no de nipa bia de nsuo bɛyɛ bia me frɛ adanse ma no. Afa wo documents bia wa pagya me frɛ adanse etoso wo Yesu demo jeme so say amen. Amen. Yemra no ayebe ohwa wo TV n'anima ye names no ye mensa ebia waso da ye bone bi ebia adwuma sem bi o appointment bi ebia nyoma make Kenya me asema make nyoma bi ho pese si biom o pese tutwa o betimi afre na mo amount radio ninti number no 0557 0557 000 967 0557 000 967 number to so me no 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 nyame shira opi nyame ya doma same time Yesu ama ye besen hia me do fie ho na wo dan mo ho edo sukọ ewo Yesu wo beda na onna ebe ya wo de bye bye.